Oke, sage kwengo nimbula binaka na biokani ni siamo teko mai nimbula kerbi bosoti ni mbiar tukana nero teko buna biokani ngo ah, kero mai soto chukuma ngango kero si chukuma na siamo teko na biokani na betala noha au marotaka ni ranyo ni semra mai na kabinanga ni kuwa nimbula binaka kero nganyo ni tukuna mai ke bakau ni sa reda rao na video ngo iya se siamo tal chukuma na biokani se ni wawa chukuna len koro nimbula binaka mambul chukani ngo en bolo levo California Amerika babi ni binaka ni semra mai ngo turangan ita Simeone Bituanga, siamo sarచుకో mai Santa Rosa mi California, au siamo tukani ngua na leva ke Santa Rosa, au tuko ngua na City Level Los Angeles, e California. Ai kero marotaka na biokani, ni rabi kero mikro ndambe na singini kuwa mikro mitalo no tueni wiki muni. Don dina na mbula vinaka mbula totoka. Ninde se vengu tiko, se tiko na ngu, se tiko na vengu ni mbula rau ni kero mendambe, me kero me vitala noa me vivo se taki na ulutanga ni green card vau si vive ke mami na sa me tungo ya Amerika sa tiko ni mami volatara ni mai tiko na bono libungo Ukla ni sa vida namba kingo sa do taka chiko na vitala noa na nungu i bata rasuriti chiko mikina na wekanda marota ka ni na ni rando vitala sar chiko iliu bat ki turanga ni wen lutuleu mai na mosi o mari ka lang mai te kubuti na ni rondo vitala no bakatanga kino turanga tau mai rao iskeli tumbuna ni Mm. rondo vitala no tiko na buku ni Durbanua ki Australia dona turanga ni sawani o ratselus ni tengi kero sanga vitalongan mata samaoti dona kana non waseti ko viau na yanga ni vitalono bakango na non waseti ko viau ke barong chuku mayone ta ratselus ni tengi ngol chuku na babi ni binako ba ke skeli tumbuna na tukul tiko mo ko viau i maramana itana nomro sendo vitalono tiko ke turanga matanggali o tumbuna en runondolo rosanga vulkarua aundo ndambe tiko vola tiko bakarongo tiko nomro vitala noa gona madha wa vida nga sauti ngo sa soli no to permanent residency mini Australia o vakasam takisa go endoanga ni tala noa e tarra endo na bula ni tamata tambusakayani mertoli sa sanga taka merano no to beba kona kino ke barong tiko mingo skeli tumbuna turanga tau bina bale buna elondina bina bale buna ndoru lomo soli mundo mitalo no tu na no batabat dina ndo so taba na bostaki ele bro bostate kemuni rambich kemuni na kabani benu ndaro ni kambe kana keni da buti ya sa lebu na mata bal sa rator na kana nga iyango ndo turanga sa ni re sa tukango nanda ivolo matango ni ta Simeone era metalo no tiko ko bikeda na ulu taka bata tiknga ya metalo no kino o skeli tumbula bakatalanga kino ratu selo sini tenge en dingin dingi en dan duida kawa yang dua na nonta digi taka na pula kama digi pura-pura au na lakukin o sikeli tumbula digi taka malako Australia o ratselo sini tenge digi taka malako Australia ya turanga neta Simeone bituanga digi taka ko merto ngola me Amerika o marotaka ni vol mo ko via tukono ko tokteti chukun dolo no gitala no bia wasia patiki irane lo ni bono tukono mai ni ngole mai gosarnga enda sana rongo dana no ni tala no en sini bina kenda ye me baka ngar kene bala bala nindo kila nindo langa do na kena sere me de kinda ba kina na boni bio kani mersa ngai kambi bola ka mai na nonra mona liba and then rongo da mantango na sere na toba to vibes na sere ki Amerika me te kubuna na nonta vitala no ke chuko sono no militaro ni imbita mai na chat ano ngero ni taro ni Simeone kina rani somo na no militaro membeleto na durbo no me Amerika na ulu tangango ni green card da rongo da mantango na sere ngo nimbula benaka
Vesauni ndraiky ao maisa tava ena veising da babi ni vinaka vertona toba to vibes ena rongrong vinaka ni serongo na sere memba leti Amerika. Nimbola vinaka vakumbula sartsingo vertona sema chukumena tauni o majuru mena Marshall Islands yakwe wera kedna we kanda ituke era sema tikumena Marshall Islands au klani lewira rakila na turangango o neta Simeone Bituanga o neta ya tutal tunga mai Marshall Islands ni sembera non to toki mai e amerikana kami tal na tako kwena non to ngoni sa ler to pakamuria mer to membutu kutuki na buno to tokongo o e amerikan da na bambul sargo wa ni bulu bina katuranga neta bina kabali bina sema ini ko
Ini boleh binakatur maramanita, boleh binakawali besar na within gomiti ko na kabenday. Erau kina me wasay dona itukutuku. Me bubebu ke nga bi irna nonda. Era sasanga chuku may Amerika. Pinakabalebo. Rani ba kang bulaman tapi na biokan ni rasya mati kumingo. Yan doon boleh binaka may nakoro. May bale. Do bikim do kaya na farm. Bikim do na chuk may na farm may na isongo. Kaya na farm may nagudat farm may nabuso. Baki nabi bubali andun dua. Bikim do nabubali may majuro. Sabak ang bulo to yan. Bikim do talaga nabubali may nakemba. Jen tamay tinay lai. Tamay lai. Chuksar may golan. Sabak ang bulat tali to nga yan. Nabi, ang bulat tali nga yan. Bikim do may Australia. Talangasi pintati. Wei tutua suli soro wambula juga ni bikemdo wake nabi mata bubale andundua ena siamanindra ena lomoni bubale naka Pinakabalebo. Reda nalebo ni biokan ni rasya mamengo era ndalakala nonra vitar chung may lebo. Na nonra banu ni chung may na vitalan no. Na sige binaka ni ko marota ni chung doon nonde bata-bata baka ngo minta vitalan no kina baka lebo ni tuke. Da bibsek talanga na posanga baka biti. Raw-rawa na vitalan no marota ni ranyo siya maberto ni chung may na isong or to ni chung may na buso. Na fam roro ya wakati kina na bio kanya ni sana butitiku en sigo bina kan ko rama tangani oba matal tikim ni manda nanu muni koro no muni korni bas. naka neta na yadango simeo ni bituanga ya uturanga ni bununro mai neta siri ena tiki no neta siri ya sana talanga o neta siri korolele chiko na mailio ki sawani nabuso chiko loma do tukuni tu ni koro yanu yanu na nungku koro wabu kita tiko na waimanu bo tiko na mbati ni udhi wai nito individu na lele do tukuni tu do moni bakal lebu erna emo nanga erna marama erna do bakawati ani na buku ni kerlele yau wasu ni lebu kay ngau may ngau kita uti ngo bakawati tiko ye bakawat sare waidoka mbau te lebu endo tiko na lubi ki rau sa durumango na college mesa durene na college anangay ti tukuni ba malo yani na keni tukutuku na nito sasanga mai ka kita ulebi tukeve wakabubale wakabitadini tamay kito may imbiti kito na nito now nangaw na yaw yang baki chini kadiwa kina imbiti kito yang baki lima sanga bulka rua tiko nito now sa may kadibi ko na kalau kito susungi tumberi tumay panalingay lingalolo manitini kito na lebi tunggo yaw na ngasye na ngone mbimbi kina no tamay kito kung anin dundo kito singge yang baki rua sini ka diwa ya au sa may kaya au sanggay buli de kina ni sa tama talenga ni bubali me raw ni sa ngarabir to na tavingu or to na nganiengu me adoba sarangani or to sa bakawati kede me adoba talenga ni bakawati o yaw undo tukune tu yaw siya tama ngwani sara koya kondu mbole mbole lebu tu biao ni usia ngwane nga
au sa tamatu ni bubale. Susungi rito mai me adha basartsinga mai na rito bakawachi ke tau toso mai na dhaka masiala me adha bachiku mai ngo. Artau kela tunga artau ni sona kanga bango artau sakilanga artau momo o tutua sena dhabanga artau ndo karibeia se o tumbuna sa ko sartsinga ya sa ndo kilanga ya i ortungo sa serto kilanga nga ni artau susuinga na linga uruni kai ni na dhaka kukuanga Mm. o rau ya me lo reitu ya nambula. Mm. Apakah butuh tu ya nambula me atau batik main na Mm. ngal ni singendai. Totok, totok. Nga bale besar ni tanah nomu VOC ye, saya ni karorau na nonda na nomu ni susu mai ye, na membeli terus na nomu tumbu-tumbu. O marutaka na nomu SMA yang beli ni leu besar nganggo rabarong tu mai. Na tereira na bitalo no ni kuah. Bako sibi na nomu sibi susu mai berto na tadimu ni erto selalai. Baka talanga kina ni ose dorbo ngone talanga baka tapi mata na korni buli manto abuli kin. Ayo buli na o buli mai tukanda bulebu o tia manito bia undo na mate o kelangani sesanga ena buku ngani ni bubale kena sanga itu ngana buli so sanga mai baka bochi buli no sorry mai no sorry sesanga tiku ngana bulia ena buli tordake li buli sarai na FIT siangona ya turi libe kina ke na sotale na ke sot kos lalai ena TPF siena si narere uh, may ngarabiti ko na buli may tapos sarangani urawat rawa na nunggu ibola ni liba enang na ya ela ko bata tinga no sa ambitio na tamay kito nunggu nau kena nunggu sasasanga takangayaw na nunggu buli bata ki na nunggu to buli na ngoni na korto ngoni biyaw na bakatangin nga ni buli uli rawat rawa na uli yado sarai na buli torodake FIT iyo sanggali ngole talitiko na be buli so ngole ani Korea ngole ani China ngole sarai ani Japan neken leitoso na buli mesali buli na renewable energy o chalis tal may biti so tale na sort cost lalay na baka nakani energy audit me ata bachuk maya me ata bachuk mengo siya nga nidhi ang uraw na buli. Na chance lalay nga kunya rawa online toso tiko nga na buli me ata basar nga may na nindorubital no atal tinga nang me ata batik mengo si sasanga tinga na buli ya sarbengan na puno ngole tiko mikina puno balabusara di na ni wari ni rawati na nunggu form 6 iyo toso tiko nga. Toto kasaranga wa bini bina kana mu tukun maya belati nili puna ngone soran tu ni rabia ngole mi Amerika sara cunga biro sini atau puna form 6. Iyo, Ni kita kela ni green card den toto na kaya ngandre vi mo adoba na form 1 yang go iyo, di ko metal no chungo o senga ni adoba ndor na ngai lako ni na ulutanga ya na no mo ngole ina bibono ko Korea o China o Japan o ada kata cukup mana tambah lada may biti. iya matai ya nangona nga sa kilaki na nung kuta mbiti no binaka ni sembulo tamangu sa tamangu kata ko yan na PWD na building. For money tiko ya tamangu nangona ngay otimiki na nungu form 6. Ngay may mbiti ngay reda ko ni malumulumu na nungu kani huli.
Ngai mbiti au ka muli vuli liba berto na PWD. O durika. Sangai reda ni tomo se ni tikobio na ke belti ni rao talenga ni uli. E na loma tinga ni ka ngu sama nili duru sari FIT. Rawata kina na nunggu ibola ni liba-liba. Mm. Toso sara chiko na sasanga. May na PWD nga. Toso sara oli. Edo sara muli daka sara na Energy Department. Andiyan. May baka chiko na inspeksa. May baka ne mo bekituli inspekte kay ka. Mm. Ira na kamba ni ara kontraki maiwan na maten itu. Ena buku ni renewable. Wata kena liba-liba. Andiyan. Lain tambe tiko kya me atava sarangan niu sa resign mai se tu nangau ni taka yung nga sa resign mai na runong dulu ros nga bulu kalima. Runodor chil kalima? Runong dulu chini kalima. Chil kalima, eh? Kemba chini nambak sawot. Chini Sanjil. na iyo. Isa. O talita ko na muda-buta maya na kay sare do no muni tumutumuturang ni osenga ni vinakasare na beka ni wuli na no mu beka mbeka baka fika mbeka sera beka na kani bola sare de mbeka ko ni na rede no vinaka ni lingam indul mbeka ya Iyo. mo taka taka tara. Balatangan na ka kito au bakasa matakati kundo na ngau na kero abitan no. Ang ga itu ko biko eu sin rawata na fika. So nga ubangan ko biko yo o matau sara na engineering drawing. Oh, O re. yung do baka may at musa lilibayan na watang ito mus li at sa tech. Andin. Yo in physics baka average chikoy ka na nung baka sama. Right. O tiyaw sama ni dapat na nung baka sama. Instead of going for atsate kayo mo sa torili-bili pambalete ni binakati ko na nunggu. Leang ka na nunggu ka ni kaba ka fika, na fizike ba kay average to. Hmm. Iyo. O siya sa mani, o dambe ba ruro sanggay dakatakate kiyaw iloma. Andin. Ah, Totoo ka sar nga o klan ni nalibo na tumutumbo na barong at kumay ni kuha dole mo na nga sakit tiga bungangwan na katul ni waswas ni buli may biti dole mo na nga na enda do wakamenda sungra kang peka na lubenta yuko mata kabango yuko mata kabango yana kambimbi mera reida na dawe kuko kina na lubem kena beka mal mukina iyo. sebada. Iyo. Balete na ustu levun duon ni kena li rawatan na nonambulan na ngoni. Na baka tau na capability tiko bikwaya. Na sinirawa, ya lebu na ngauna enda daba kosu chikina na ngoni ni biti. Balata ninda sunguraka sonaka, sinra ni rawata na lubenda. Ndondonu menda reda may nanaraka ni buli, kena kena ngu era ndo ngu kina era na lubenda. Merawa ni robi raw bata nangonanggo. Ete nangonanggo sa ando tani sara nambula, siya na kanibule sa tiko nangonanggo. Lebuna ka sa network, sa IT. Lebuna ka sa research tagi nga. Iyo, ke ndabin na euro nga na nunguray. Ngono sabay ba may ndambi tiko yongo sangge reda leustale. Ndunu mbeka nga na disisi na yo ambita. Kena bika kerubital no ta kena nunggu tumbu-tumbu turang. Ah, Totoo ko din eh. O mm. maro nga ni raka-raka cukup ako foman na PWD sangga redo ko na nung lubeng ko na nganito may duro may lamang ko may reda raw ko na kanita baka libo-libo. Totoo ka saranga. Iyo. Ani lebuna reda ni dona kai reda ni sa chikorobi tamagu na network. Sa reda raw ko na capacity tiko bia ni undo tu do mantangai vale undo share itu. Mm. Sangai redo ko siya ko kongo me liba ke baka usa tarabal ko saruni dakaba na liba. Mm. Iyo. Au
o vemboleti ko bakalebu na bir nangoni mbaleta vitalia ni ramalumulumuti ko non kanibuli anangali matua mai Mm. ni sa dava ni sa toso chiko na ngauna. Mm. Ah, Yo ena buku ke bakanga enda mera nguma tu tinga ira mera toso. Denasar. Ke baka sianga ni rangu matua mera toso ena tu bakan tua na non rabaka sama ena Mm. tu bakan tua talenga na vika e via da kava na kelu kina non rambula. Mm. Ya na kau bakan boto yau ni satu biau na kamu toso kina sa sa urede oki. Ngua nga nanguni sala muruna rawati anu kumbula ya musa daka liba-liba. Antena. Mm. Yang negara itu nano libu-libu ya kucu kutu lebih seburu-buru siapa Na tahu. na liba-liba angkai kuce wa se buru-buru. Kocha se buru me da basaranga mole buli chapa ni na bono na kanibule tu saranga idak. Ngeure ni rathidi na tamata na bimataka. Na ya babala ngemai redi Amerika ni usama ichiku nge Amerika usang reda reda le ustale chiku na nungu nguni sal. Hmm. Sa baka sa baka rauta ge utik ngamai mure ni reda na katumba lewe sa tandola wati ko na kalu. Mai chapa ni ndona buno bina katalanga ni buli. Ya ndona banua rau ni da invest kina Hmm. na tumbu-tumbu bir na lubenda. Bleta erau-rawa na bosa baka chapa ni mai na bosa baka China. Antena. Iyo. Terbantah chinga na abobe. Hmm. Iyo. Erau biya erau-rawa na bosa baka chapa ni mai na bosa baka China. Se bosa baka Korea. Belata na non technology e very sarui chiko iliu. Baka bimbi ke baka ra ndangan reba mera buli engineering se buli renewable se buli liba-liba engo iso na banua endono me darai tuki na na tumbu-tumbu. Ah, ah. Antena. Toto kasarang eh. Bina ko bali buno no mo se chukumin ko ni talibyo no muni tabu tito kumay ay. Ni nila ko'y Korea, la ko'y Japan. O nila ko'y China tul na bono liya bungo bina buno bagay siya. Yan mo ngol ito na bulya e waray na fomuan. E ore na fomono. O fomo na e ore na adobe. Me upasitake. Ah. Iya. E vida nga na maka u lutuia. Iya. O sakela tsugia o ni urao ni rawate. Antena. Chiko na kena ngu, chiko Chiko na nga. kena ya. Chiko nga kene ngu. Chiko nga kene yalo. Sa totoo ko coach. Iya, natapos hanggang coach Kim ni may na ya tumasel. Nangono sa resign niya na runondolo chinika lima. May na energy department. Au sali hindi kita kamu sa farm. Bleta na bengaw na kaya ni kito inspection wabo kina tiko na volleyball may na energy department. Hmm. Kito ndure da nga liba na kito bisiko na be rural areas of Fiji. Ika mangi kito bisiko ni bango banando na farm sa baka liba tu. Gereda na hard case. So nangono kito ndono maka na lori nimbo kaya rakele tu. Baka ya bala tumika na yalo. O ya wele bunungu ngele. Baka tapa mu dengungo mu dakabango. Sangga ngai mika na yalo imbole. Meusa resign. Meusa ngaraba na musa didi bakando na fam. Hmm. Mata ini nunggu fam e chiko ini song. Didi bakai ka. Rawa ini song ya sangga rawa talendo na basanga bulne ya katiko inabuso. Ngo nanguna nga se chiko e loma ni energy department sa rawata rorua. Baleta ni setiko mm, na payslip na kaya ngandreb na requirements may be hiyo. Sa already ni sa establish roro to yung sang resign.
O chiko mai na fame na ronondolo chini kalima na bulo o November. Mm. Sarto keleani na China Railway. Sinikila o de sulena non nungu contact verto de sulena nungu location. Merto ofa takabia wen dona lori or to ofa takabia dona office musali liutaka na norto energy department. Ke to ndambe tiko na norto engineering department ina Waimanu Road. Mai suba. Auli ndambe ke ana witu na bula nungu ndambe batikirito. O tia o sa mani reida ni whakataka batana kay China, levo na ngau na shortcut taki na process, eh? Ngai usini rawa teo na whakataka the shortcut se whakataka rando kilita ni kino ir. Mm. O mani resign me kia, toso tale na fam. Tsiko nga na fam, lako tsiko na research, mani ngai mai na dona job application na kani World Bank project as a technical consultant in a Marshall Energy Company mai Marshall Island. Ndarungai apply kina maramaneta. Entiendo. Ke to apply kina yau ka ono ni tamata ya ni i viti. Kana ka ono ni tamata ngo ngereda neta ni orto kede ke orto na le lima ya orto baka masters, orto baka degree. Ia so orto daga tsukuna ifi. Iya. Yang gay wase abia o nungu coordinator ni World Bank na ngona usa lechuku kini loma. Entiendo. Mani ngai mai na mendingi musa ngai. Matai ni ambaki saintaki ya renew every year. Bakat tau tiku bana nungu performance. Right. Sa toso nambula au sa mani bimbiu ni tuna daka tiko na IMF. Na tamba vitu ina Reserve Bank Entiendo. na Fiji. Iyo, IMF. Daka tiku mo ko e usa toso yao. Ro toko mai baka biti nani. Au toso yao. Dona ngau na runondolu tinika dio e ubuka kena yao sember na COVID. COVID. Na runondolu tinika dio ya nungunga yao na February na bulo na singani mati. E surprise visit ya nono ni tu na me le dio yani. Kakede bagarutaki. Benefit kakede bagarutaki ni kani World Bank projects. Na Entiendo. vale somi, na motokai soli wale. Na nangaya no ni tuna, na matainga ni kare da ko na balikuro. Wiki mani na marama na tayana nga baka Vitalia na kuro. Kuro. Sine nga na kobate na noodle. Kaya na tinika. Check tagi na freezer libu tunga iya na frozen na orini vanta gitu. Meke angai tumburi ko endo na lolo malebu. Sangai tu no ko yo sangai ngo. Sa bit sa ngondo na decision o kiro mikiru sa ngoli mai. Ngoli mai na etu masyal. Mani adon di no na pakatulewa. Sa ambiu mai na ilabo binaka. Mai biti. Kena tutu pakadakada kay tukina. Sa Entiendo. ambiu mai. Mekito sa may tomana bata na bingarabi na ya tumasyal. Na madhaw nga tao may kina, roso tabat sara na Secretary Finance ni Minister of Finance may masyala. Kito usota na supermarket. Sa iya sarabi ko rusila kerkero iko raunio ngole may na nungu office mendor may bital no. Mani ofa takibi ko doon na itutu mengarabo ko na EU project. En dambiti ko na nonruto balibola bola na Minister of Finance.
Mikia sa toso ng bula, kito to kami kaya yado na pandemic. Anjena. Gaya yado na pandemic kaya nanapakanana no isi chukunga na reseben. Belete kilau kwa yau maramanita. Ayaw warini ndo tiko pakandua mo in my comfort zone. Mm. Ayaw ayaw betu ko na bandondo no. Mm. Napakatulewan ni nunggu napakatulewan ni nunggu mbula me undo face challenge. Mm. Ana be na mbole mbole mumbole ana be ndre ndre so. Asa Mm. tigitu ni nunggu mbula. Mm. Mani ado na tos toso maramanita. Anjena. Arto rongwale may bakabitinani. Ngole may na luwiki raus may delkusa Mm. sa may buli na system ni masalalen. Right. Mm-mm. Challenge lebu sa rabi ko ya. Mulai ni sambi mo delkusa girls na kurnibuli na bosa-bosa. Mm. Duindi bosa-bosa. Kenan raki. Kena panua. O masalalen endo na panua kalebo bunindaho mbeka. Se kalebo raki-raki. Anjena. Iyo. Ronga nga may na bandung ni uwa may sanikay. Ronga de tale ni bandung may lagoon side in ocean side. Anjena. Uh, Ero biri may do na bato may sandong oro ni ato tali sandoya. Anak kalili ni ano yan. Iyang kay balabo nga. Anjena. Inabing garabi ni ngoni biti na masalalin. Ah. Rabing garabi to na gas ni buli. Eraliw ng gas ni buli. Isa. Eraliw ng gas ni buli. Garamurin na daka-daka na balimbula. Mm. Ngay kitong sarayani na engineering. Chuko Mm. ndo nakabitani talingani wanga. Rongole na ro nakabitani ndo ngoni mbu ndo ngoni ngoni mbao may Mm. kamba. Mm. Erangas ni wuri ralele busar. Toso chuko na daka-daka Mm. ena ya tumasyala. Edo sarnangono mendurle le liuta kan na Fijian community se meu raranding tega sa Mm. president di Fijian community to so chiko ya me da na runo tolu rosobul ka tolu Mm. bulo September oko sita musambiti ya ora ya musa kuni renew Mm. me usaba ngangara ngai da ke manda mai anangone ya satu ki kede chiko kina Mm. erua na neto visa Lebih serapa ya? na visa ni na B1 B2 visa Amerika Right. ken tolu na yamba ki Australia. Anjena. E runa bonongo e usa satu ki rorote asa angwalika na nungu. Usangai baka samata ka musa andingi te ki Amerika iliu. Belete ni vole ka Australia ibiti. Right. Bete moruno. Tobole mandana. Mm. Mumei tobole mandana nraki. Reda mandana dava. Era malele tiku kina na ngoni bitike. Se Anjena. me se Mm. mo me ke to toso ibi. Mm. Mm. Manimbi orto rona bitina ni me masel. Sanje Aro lebih daga tu daga ya. tunga. Rombi tu yani. Tosu kemuni. Toso, mbedi toso maya. Baka nga nungu biti romi biti toso mai masel. Heeh. Ngo rombi tu e masel u toso maya. Na Yes. nungu ngai mai te maramaneta. E werindo e kila ro kilanga. Anjena. Ia ndara kala sa ando tukune ando nanu matiko na nito. Na fada ni velotu mai masela. So Iya. angule da oturanga ni bono leo. Senga iles tal tingango e sala kumbagi kiribati se viti. Hmm. Na e kabini singa lutule busa ia chukubio kai tau. To kito na ngande ya ni kito vele sep te ni nanomu. Awang ngande mai bale. Hmm. O ia utoka biorto. Ia orto singa ni kela orto. Na singa baka rombo ka saranga ia musa talabe maliola.
Antina. Musanga. Otori ni kilachiko. Ortawarin kila. Uda ka betungan nunggu saurin reda main nunggu tutu bakalut. Sa ka ngayon nunggu nanito nabio kani ngaitiko. Ra ngoleani ra turung ini tungone lewa. Iya. Tanggai tukune ni tungone lewa. Ni tu nau. Ko esa ndambe ko sabu ko tu ya malila. Nangone asa tumbu tu ya. Ah, sar to kur ngar to atrindo be tukunan donaka. Eh. Ah, ika saranga na uti talaga na nunggu karon ni uti nunggu toso masyal nunggu sabu kamay. Ya do may Amerika runundolo ka na runundolo rosangabulka ka rosabulka tolo. Antina. Iya. Kitong kay may wakatula may kituli sinsudibiti na yambakia. Mm. Balat ni sandola talin na vito sayaki. Mm. Lima na yan ba kinitore ni redire tu na bioka ni may nakoro. Nikito Eh. sa may tui masalel. Masalah. Iya beto masalel ni warin tu biki mami tu na COVID me ado basarangani sa Iya. lakotali na karuan ni wave i buru-buru taudok. Hmm. Ngai matay ni mati ni tumbe ka i buru-buru. E kau ya ni biki mami na vaksin ni Amerika. Antina. Iya. Ngai ado tiko na dule aki misa dula makau tu may masyala. Memang siapa. Ah ah Antina. ah ah. Iya, sebenarnya ni daru na lanti may Amerika, be tartal daru suku talimanda na nomu fam. May naisong ubate kena buso. La mando teche ko na nomu titingo. Na fame ni songo may naruso maramanita may ni songo. Na buningi yabalatia na fame ambalate ni dona harvest da kabiki ungi ngai autaki nando nungu twin cap. Tina. Naka au sini rawa tapana nungu daka. Right. Orang tengah mana titi. Aur rawa tama na titi. Io au toki ningeletiko. Right. Vole kabia una makete. Right. Ngai eu baka samatake o nakoro e lebu na tamata daka itu kuike. Hmm. E ana buna nungu ndo mana tu na titi mbalete ni lebu na ka e rawa maikina. Hmm. Ah, sa rawa maya toso na titi na buso. Hmm. O timbok. Tembo katalenga, te sukini, Anjir. iyo na beds. Na Kabeci. kabeti na famrurongo maramanita nunggu sato so may masela. O sanga mu biso takan na baka na nano itiko. Hmm. Balata ni dandunggay may balay ng unibiti. Siya na tauke. Sarna numenati ko may banuan ni kake de sarrao tike ni sandong. Hmm. Nakangayong gaya kabe ngayo baka boli misini. Hmm. Iyo rosa mani mbiu endua nangani ngo i inabuso. Hmm. Mbiu endua nangani ngo Nisong. inaisongo. Watirto na nanobubal. Ngo mersada kada takaya nanon rambula meron kuni Bakararabitsinga betorto siya nanumitinga go nga tutua ko susun kito may sekalat. E ambe Right. ka nga na concept na Hmm. bakasama ati ko may virtu. Anjir. Sangay mbiu virtu na misini, woli na tekta, woli na misini lalay, arto satoso. Na ngonang kontor vital no tingo, Iya. sa suli virtu ndo na ibola. Na ibola na baka na kuko merto sa Dili bak. Didi baka. Balete merau ya na nortumbula. Kimbal na vegetables ke dia o dia nanom ni supply. Ni Na bako dia mi boli bikim do. orto ule benangau na orto sa ambi orto sa tuba nga e time balete ni orto tukune biau
Sa so levu tale na market no suri. Baleta na market rate se da. Iya. Iyo. Norto tu banga e tai e wana bachini nguni sala e tai se mai na koro. E levu sarna tamata daga mai bi mai suba ranga nga mai boli nga toso. Anjena. Itu tok ngan bacin ngun sal Toka raw nga eh. batini nguni sala. Oh. Saur Kelengan. ni ngai sarna di rimbalau. Nambok kambeka nga na tau sala ko ando bagalili. Ko Anjena. na kalalay ba ko ando torutal na ngono mele volte tu nusuri. Iya. Ore orto sa tulungan na kaloko na besinga merto tuba ngai tai. Merto ntono maka nga na suka ni tamata tagadak. Ko ngai nusuri ko e suka mai Satu tok er sa. satang ngabi ngai ngumpati nunguni sala nga na Princess Road. Oh. Hmm. Dasar nga saron ni reto tak tekin non reto mbula eh. Merto sa tagadak tekin mertumbula. Sa. Ngai 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 ni na support na policy di sa ngai ngai ani. Iya. Iyo. Nomni twin cab sa reto Twin sa Cape roda sa kaya tos tang nga iyo. Tosjuk na. Ya Ah. ken balambal ndo chungo ya Amerika na numunto sa sanga mi ambeleta na tak ningel se chuk nga na isema eh. Chechu ka nga ni sema. Ya ke bukai kitungan rebe me kitu tengan nito. Kitu sana sumir tu tali mer tu tengan nito. Adir. So na ila we generate nga na lo mani bubal. Ah, Hmm. ah. Hmm. U the kabendon na wale wale ya meruni kuni dependent do na bon leni bubal bin dua tal. Balet ni kitu susulu bini alimai. Hmm. Merto kilata lenga na dava na ndrendre ni mbule ni nonrutu susungi mai. Penasar. Ya. Penasar. Sing di karora eh. Jangan ikarara. Bula bak lebih ni ali. Sa. Iya. Bet sembimbio ni tu nau se kitu kala laisara. Hmm. Ya. Pami di binaka buana marama tinamuni eh na no na Iya. linga ni be susu. Ni Hmm. susu kem do ketu na lewe bitu. Leo bitu. Tena. Hmm. Ai, sa totoo kasaranga. O babi ni binakina no biba kong gete, au talita kana no mutala no ambalete ni dine ni darubi talo chungo no mundo ngol me Amerika. Ya se chukunga na teke bu ni be kake de lista le chuko bena no bono susu me kina. Wate kina no mundo ngel. Do lista ka tiko me na kore. Ya dor lansar me ko nalak me biti Amerika. No mongole mai biti roto na biti na ni na tumasele tiko endo na we kamu California do abitar tiko mamay tiko kin. Nunggu ngole mai endo na turanga do suka nga nalu tu e undo ko chiko ibali me masiala me kitoli basirele. Ko ya daga daga na customs. Na turanga ni tabi unyo wila me roba. Nangona o sangai tarai ko mai sa chugo iki o ko. Esa. O sangai ker me ko tau ker. Auro ni le tobuli Amerika mandayan. Tuno ko tau ningole mai. Ningole mai tongai me chiko bata. Sa. Yo warni kila bakan duoti ko nangona ko sa baka iyo nga bale tembeka nga na ni robe dobi musiti. Abe so mambeka ko na ka undu da ka tu ko me masiala gitu ba vitamin. Au tu ni ko ni biang ande mai mu me reda manda na bula. O tia atu no ka ni ngande mai nunggu ngai ngale mai ya. Sada buta mo ko na ya de ni tamata. Soli me bi ona edes. Ena wara kiau. O sini kila bakan do ya ni ko sali ker wana turango ya muli chiku bati kirau. Sa. E ngole mo ya nunggu ngai mai wana vale na dani turango ratu siala na ibalwo. Andian. Turangan ni nunggu ratu ngo mai turangan ni nambun rau mai nodo. Yo na nitu warini kila bakan do turanga tau. O iya baka ungai sarnga mai na nunggu loma ni vale nga. Oi. Sa tokai ka na nunggu ne baka wajib sarnga mana nunrutu bubal. Bubal. Iyo.
Satsuma singkila cuko turangan ni tabu ni na isya maya Na satsuma maka. isema ya ichiko. Oh, warai Naturanga serang ngai diperkenalkan. naturanga ko ngai piktike wena mbasi. O eu bondo mbasi mai SF ipeteluma. Ah, Ah, nunggu sombo ipeteluma sa kele tuna lori. Au sa reinga yani. Au reda naturanga ko mai piktike au. Ngo ya nunggu tutua saranga. Na nunggu ne me wili chiko baka tadingu. Chiko iya. bati nunggu ratu ya. Sa piktike au baka mbulo ko biau. Ko na no ni sala ya do sar tungai rango sini be Ah, tuna iya nga ko ambula boy wala eh, batiko iya eh, o sa ndambi tibango o sa bango tutua o i kundi nango sa kerobi iyo sama ni ya do sara mele kitoli chiko pati nungu ratu ya hmm. ya do ba ni ngole mai sona job ni caregiver na mate ni nungu daka daka ke na daka daka ni caregiver Ah, dina. ya Abi, se lako nga mai baka ngande. ngande. O tia sama ni roker na bitinani. Ro na buka mai vai Hawaii, me kito mai sota, na bulon Disemba, rau tiko na sing ni sudu. Me kito mai spenta kia na nito family, 3 days mai Waikiki. Hmm. Iya. Kito dire ngai 3 days mai Waikiki, kito ngai buka i biti na yado ngai ni sa sing ni sudu. Sing ni sudu sarto nga kito kele ni biti. Ben. Ah, Arto wari kila mai na koro, hmm. mai nandi nga, kito buka tali mai nandi no sore. Ah, dina. Yo, nunggu mai tiko ya, kito sali ustal. Iya. O tsinga ya, bimbi utali mai biti, me mai tiko buna taka taka yanda ya tu masih alo ni tuna. Au sa kai berau, na wanua au sa reda maingo. E sa baka date ki au sa na ngule dabi na visa i Australia. Sa B1 B2 saya balo. Kento sa na B1 B2 ya bala. Keto ngai tosong go anti dokter ti. Ah, Keto dina. ngai me Roma imbiu. Tege buna buli, tege buna taka taka. Gue ya tu masih Vakalele lama. inga, mai masela. Na bula o machi, ni ronondo loro sanga bulu kaba. E o ngai buka mai masela i LA, mo mai sarang gitu. Ah, dina. O mbedi buka tali mai, LA. Mo mai sarang gitu na ronondo lu, na bula o machi. Nunggu ngai ngai mai ai maramaneta, na ngai ngai mai asa ngai sarchunga mai. Bakan dua sa baka mo de mo masela ya. Ah, dina. Nunggu ngai ngai mai asa. Au sareda na yanga ni caregiver, au sangai reda na opportunity talanga itu wana nungu trade. Hmm. Ena wanongo. Dina sa. Au ngai driver chiko wantaka chinga na leseni ni mere ni masela. Right. Tembera chiko na leseni California. Right. Driver chiko ya na binga una kedenga ule sumiki na molinga rabando na client. Eu kele ba na bi construction kede na bi ya sanangoi. Tiga bunga mai San Rafael Iya. na Marin County kota da mai. Ke baka o daka mai ra mai SFO o na kemas o na kele na bi construction company motoronga. Mbo tundo na daka ni ka ni liba. Va toka mai ya na nunggu sasanga. Anjir. Baleta ni usak kila o kita usangai mai ke. Rono bicara yang rucuk ngami Orono bichina Asia. njimbelete nakai baka dingu nunggu baka sama tu Iya. beti ni satu kitu na non robisa. Hmm. Merong kay tadawo mai ni sembula chuko na nunggu bisa. Bisa. Right. Serao nga ni kito se vito se kitika Right. na B1 B2. Iyo toso chiko ya mani udaka sara wananduan na company liba-liba. Anjir. Yang ana taro ya? Yang nataro se warre chuko na pepa. Right.
Ngo sangay nasa sanga ngo neta. Satoso na ngay mausada ka daka baka libo-libo waray na pepa. Waray talaga na pepa ni libo-libo na bunong Amerika. Right. Au sanggali ada na nga na sasulibyaw na mo to kamu sa didi ba nga na job. Vula ono no gutiko ba na company ngo. Vula ono no gutiko na company ngo. Mm. Me adoba ni mule sutale Mm. na vula okotaba na runundolo rosabul katolu. Mm. Kita apply tayo kina na nito green card. Ang do green card. Iyo, 2023, October. 2023, October. Ah, sa. Au samay chiko ke, au samay ine na tiko ke, me baka me tika butale na nungu ano bula, nungu may sara LA, Early sevens. LA7. Ana bula machi. Pulau Match, right. Iyo. Samay daka chiko be kona company libo-libo ngo. Daka chika ya, me adaba, se daka tunga ya, sa tamba may nabalengo, ni banggaray tiko o pasinga o reda tu ren. Iya. Eu retal ni apply se o sangiriti tau kini bale saranga. Eu sabango bitau kini bale. Eu ngandre na bale ha. Nunggu bitina ni se chiku may masiala. Eu ngandre batalanga na bale ha. Balata na lube ko kome may buli na high school na Montgomery High. E chiku ngango na Montgomery Village. Na nito yasa ni bale nga chukina na Montgomery High School. Totok. May ka reda o toke ni balengo ni nanungku ngangante. Iya. Nungku tarana na balengo ni kilaba binaka. Engandre bina credit. Yes. Credit score. E waray na nungku credit score. E waray na nungku pepa. Tunga biyaw na B1 B2. Nakangangay ngay support te kyo nang doon na ibola nga may bi nungku boss ni libo-libo. Me bandin na tayo nga niya ubiso michikubi kwa. Right. Ko nga ya. Sul Guys naman. nga sa tornavale. Asul biyaw na ki. Yo, Ah. authority ka na vale na katol ni singa ni bulo May. Ronondol rosang bulkaba. Au ngay duru na kalima ni singa ni bulo May na singa bakaraway. Hmm. Au sa duru tunggo ya au kero sabing batu kini tunana. Balata na to susama idakap sa totolo bikoya. Totoo saranga. Kerobi Oh. kerobi mbate embeti ni kilau ko ya. Na banua eu samay tosoki na sa kilau ko ya. Na tosongo Angay ba kung donggoy? tangkay bakandongo. O kiro nga mi kiru sangay. Saleng katakaw ko na kena na isa we tarati kumika. Beti ni kiru daka ba consultant Oh, sa cukup na kaya. e chuko binaka. Ngai mbiu mo masyala mbalata ti nga lebu na reason euro nimbita bana nungumbula eh. Balata Eh. na huli toro dake nenon ni lubiki rao. Dia na Na sa. mbula mbimbi sar na health department wore sar ni tau doko sar. Malaga da ka biti eh. Iya, dia na sa. Iyo. O tali Iyo. ta kamatangan na kawan ni wasi ito kumaya eh. Maro ta kachubali na marong na numubi wasi. Nilibu na kaya waray biki muni. Waray na form 1 no. Numula kumatanga may ko waray na credit score. Waray na beba. Iyo siya sasanga nga kimbalimbali na yalo. Michi kumatanga weekend andun doon na yalo ni nguke na sasanga. Siya ba daw? Iyo. Kaya na ndukiro vidala chipa lebu gini. Ento na ngono sangai vingo maroni tu na na yalo e chiko biao. Belatan na comfort zone no warin undambe vandendekina. Sa. Chiko nga na yalo ni sasanga. Yalo ni Sasanga. Toso chunga. Toso tosu chunga. chunga. Yo maniado anti Dr. D. Iya. Sayado na nga no mo sa toso. Sayado na nga no me
mesa rawan na apartment ni sianga tu na pepa. Sianga tu na credit score. Ena katol ni singa au toso au sa duru au solibiau neki. Kalima ni singa au sa bango dona nunggu obi pero wuli bata mayar kia se chiko bolingo timo di uni turanga. Entiendo. Ah, au ngai kabi ko kerker me buki au rao toki taki yo na yaya ni vale. Endo nunggu friend sa sulia o chitu biau. Sini kila nunggu ratu. Niu sa ando tu nunggu storage sa lock kere tu elom. Nunggu ya ni bali. Aku na muratu turangan ni reo kono Turangan ni pamili rao se chuk tekeko. nga mebi ko ya. Chiri kila ko ya naka sa lako mebi au musa ready takara nunggu ya ni bali. Nakakaliw. Biu na storage kere tu sanggai na singa uduru meki na ibalingo. Ngai meno nung donungu tabale. Au kila ni sa o watina kemunia interview tiko tsoka peti ngio limu. Iyo. Iyo. Gori na ebaka watina koro. Right. Iyo. Hmm. Ando taltinga no ni bola mbaleta na bira na green card eh. Green Ira card. so Bon. so chia no lubini. Iyo. Hmm. Mani likadi bi ni to momo me ame me buki yao. Ke tonga ingai. Iyo na kalima ni singa dokter ti. Hmm. Na kalima ni singa madala mekina na green card. Santin. Eu sa duru tu ibalingo. Yo si Bernie Otorno ken madal. Jembera. Ne kabanisi nga si kerubimbanga kini tu nana. Nada buna buna usa duru mekina. Nada buna buna usa sikueta kina. Ngai baka malumuti ko nga ni sa kalibaki. Mai ni usa ndigitaki. O kerururo apply. O ye unga indingitaki. Isa. Iyo. Ay, do man na notification. Saya do mena notification ni usa indingitaki. Many. Iyo. Nduan na lutu ni diang ule bikoya. Sa ngiri mau ko biau ketu setu kitu kitu nga. Angir mo ko biau ni sa rarawa ti kumai tangi ti kumai o bangga bi ko ya nakalo ko e rede no nonda daka daka. Dia nasara. Ledo ko naka, and si Beramantang ni Red na tamata, eh? Iyo. Totok. Abang o ngai tu ni ko endo na principal ni kalo endoru mbula taka tingo na daka daka. Hmm. O banga bi ko ya warini tukuni sarapa ka lebu ko lebu naka baleta e bi balati kuna nana baka nananu nana baka sama nunungu mai tu. Hmm. Baleta tinga na pepa. Hmm. Ada na ngau na ubata taro. Sau tikong ko Amerika, sau tarati ko na result, notification ni green card. Wata taro avoki, ratu kune tiko biau na tamata ngau tau sotaka. Ratu kune biau umule ustalebiti. Iku sinra ni proses te kiki. Mbaleta tiko mo muli duru takamay na counselor, se counselor office ya tabe na Hmm. embassy eh. Embassy. Iyo, sinivya nguna elongo. Endo na baka rombo ka usama ni kere be nungu mboso ni liba. Hmm. Kamba ni liba. O ya mu u kere. Au kere ya undo tiko nungu aponi. Ma ibe ya wari ni ndo nungu aponi ma ni neta. Ngo ya usets nga na internet. Usets taka sar na USCIS. Ma isene uzei. Right. Sa ngai na nungu baka na no mu sa tosoika. Muli baka tataro. E rawa ni u kaba na nungu green card ni u chiku ngai ke. Right. E rau ni proses taka ni uchiku ngai ke. Ni se rau chuku nga may masiala na nungu bitinani. Right. E baya na nungu baka sama. Au yanra na lima na kaloko na matakalila ya. Au sa yanra tu ibaling ko. Na bale bongo ko tikukin. Au toranga sando nungu motoka. Torna motoka ya. Au drive sombo. Au siambero baka ndo ni vivi ba na nguni sale ako na 780, 680. Wow. Ang vivi ba na matakalila na maramanita.
O kani matau Abubuanga tunga bike muni na di dengan Princess Road, eh? amato tunga na Princess Road nga ngele road. Kona sawani serea. Sawani sere. Iya. Sama tau tunga. Yang go mungkai vivi bona nguni sala Anjir. ososo ya. Uh. Indua nga nunggu masu na matakilay usatos. Eh. Nunggu ngaya ni ay doktati o Iya. kendaro nindor bakasa ma e baka nga nanumiti ko e baka nga may biti Hmm. Ngay nga ni rawnyo. Oray nabunoya e baka appointment taki. Ah, Mendo may nanumuy bola. ya. Iyo ni usataro man nga bi security o yado yani. Usataro sa rabi security. Ayo nunggu situation go. Au sa tarana nunggu notification. Iya. Erawa new proses tak ngai ke na nunggu ka. Nunggu green card. Iya. Tukune maya security. Iko baka appointment. Au tukune bi nunggu security sianga. Wana security sianga. O iko mo baka appointment. Au bangga bi security. Ngole sarchuk me Santa Rosa. Nganreba me dona officer. Me buki yau. O yau ngo libi mingo. Anjir. Tuno ko e sinraw. Se watu ngaya sa takos sa may na marama. Anjir. Takos nga men na marama ya. Sa tuno na kay ko ngandre pa. O tuko na ba na marama ya iyo. O iyo nung situation ko. Sangkay baka madalata ka mo ko biyaw. Nada ba muda ka ba. Yes. Ni se veliti ko na nung B1 B2. Hmm. Vata kay na status coach ko kina. Baleta na green card. Green card. Yo, ngona nanu nindarutal nongo baleta baleta New South America Dia nasar. erawan ni dakatak. Right. Yo, nanomu ni apply ta ka nanomu ni green card. Doa cukup man TV. Nanunggu apply ta kana green card ewa kita uciku may masyala. Kembali ko apply may masela. Masyala. Yung dodol Oktober 2023. 2023. Right. Na ebuno ni interview soli may biyaw may Philippines vata kay Viti nunggu home country. Anjir. Motor Iya. tu lah kata nga be na kaum bite be na form we. Iyo. Right. Sama ni Manila Sesu. Manila siyo Suba. Suba. Right. Vamadalata kami na immigration officer ya tukuno ko ngona ka mo kaba. O ikongongo mo samita kamay na kese nga mendua na numu etoni immigration me Right. kaba may. O sa Manila sumay Dr. T. Anjir. Kimbal satu kun bikin ni. You Sa can do it here. You can do all the satu form kuni here. biyaw I can do it ya. Oh ya, asar nga doon na listo, doon na taro lebo, doon taro ang sarcho nga may lebo nita. Kung nangon ito, abitan lo chikin na nambag sawo ti kirto, mari ko sa ilangi, o na maramanita, parang chuko may gombo na diri ba kaya, o buli binaka maramanita tuliana, nao mi daw dawe, na nito may bitalan no, ratarong chuko na may sobada, bakyo sa chuko enike. Kimbalan ba, so ni taro bikin minang daw taro chuko may membaleta na green card. Kaya sa chuko meri ka sa palewa na nga naka sa dudul mo ta ka ba? To Mo sa ba rental no. iyo. Erao nyo da kaba. Yung baleta ni ke ninda siya nga nimbuta tu baka na immigration law i Amerika, viyaw na nungu baka sala binaka me da kaba ndua na etoni immigration etoni Immigration attorney, right? baleta erawa-rawa. Right. Ndina ni ko na soma Mm. ndua na ilabo Yes. iyo ke bakai ko yaw mantanga udaka sibi na ilabo ke bakai ko ngale talibi chumoli da kaba mai. Dia na sala. Muso May mga iki. nanumutungay ke, balete o sa tiko, sa runa soma tunga, ngay installment. Sini Oh, soma rarang sala. bandua. Tutok. Iyo, enang kay baka tao nga, ba nanumubital no, ba nanumueton. Yes. Iyo, yaw, kalau ngat sa, balete ni sa
wasia bakan tonto na nunggu situation. Hmm. Ngai au daka installment payment be koy. Totok. Ongge kune bata bena loengo. Na loengo maramanita eu tiku banan dona vital no, dona maramani kalambu. Watakinen dona eleni meko. Maramani kalambu ngo baka me kitu vitabelenti. Ndo ngana singelebe sure bi sure chumoko kito lingun titiko. Ondambe to nga ro vital no to ko eleni meko watake eleni Mexico batiki ko ya talno sarati ko eleni Mexico ngo balate indua immigration consultant. Iya. Chuko ngango ke Santa Rosa. Antin. No nangalunga marama ni kalambu ko yo sa tarongi eleni Mexico. Au siang tal ni taro sa kere serangan nampai eleni gai no na consultant fee $85 nga. Kon na consultant Right. immigration consultant. Na kena mataka nga yung gai didi bi maramango. Au didi bi maramango, o ba madala taka na nugus situation, na nugus status, gai tukune bi au maramango. Isimi, au na sini charge tagi ko, wana nunggu consultant fee. E tolungan na eto ningo mena balata kana no mukisi. Eu sinro ni balata kana mukisi. Meta endua matai tu no ko ni se nunggu B1 B2 e se mbulatiko. Yung bulletin. Kena karua ni nali proses na green card sanalay expire ka nunggu B1 B2. Right. E nangandre na eto ni jen na eto ni immigration eto ni men dhakaba na nunggu Okay. iyo. Meron Indonesia ma mechi ko beruan na roya Iyo, Indonesia ma, o koe kila talanga koe, na me dhakaba na extension, meron imbula tiko na Right. nunggu te status, Nung B1 B2 me on chiko me Iyo, me kuni on tiko. expire. Right. Iyo, induan na kangeli, o nangeli talno takay ni muri, nangona Yeah. li expire na nunggu. Kemba leo sa sini chiko ba na musa tu ena loma ni lawa ni immigration. Antin. Yo, anong gali wasa ni muri na itukutukungo. Nakanga wetu kuna ni kuwa. Hmm. Gai wasa may na maramang go na loya. Blata, eu bata taro loya talanga. Hmm. Tony. Hmm. Na turanga kena marama ratinggo e Santa Rosa. Erangay kaya talanga maybe na italnongo. Hmm. Ira so era tukuni bia me lako sarapanando na Eleni Varense Hmm. o Florisen. Ndua na kaindia. Hmm. Iyo nanunggu baka na nanu. Galibango ke baka sara cute kya nango biti. Ke unge talene au nali cute tali. Din. Baka ba I try a new one or something new. Right. Ndo na kabo. Antin. Ongali try takan ndo na kabo ya. Iyo, na immigration ito niya unger ni usiata kabir na wekanda erangan Yeah. reba tu na Nice. baleta sarribi buki saranga e urangan ngurai Totok. transparent nge oke engiri kita mai na be bula ke bakai Update. update kita cuma Totok. sa Ah. ngai na tostoso le expire na nungu daka na nungu extension le expire nungu bio nungu 6 months Antin. ocha daka tale nungu extension nangona nge Yung daka extension niya, somitiko. na- nangone daka kina na nungu at approach tagi etoni Yeah.
Ngai tuku nama ko na nona i sao viau e limu na undolu. Andian. Na e limu na undolu ya, sa tuku nama ko e rawa, dhaka na nomu extension, sa wili bata kede kina, na non rau talenga na vitinani. Ya Andian. rau se tuku me masial. Andian. E na yatana tiku papalangi na change of status. Right. Na yatana tiku papalangi na change of status, eh? That's right. Iyo. Iyo, mani yado na change of status na nguna sa may expire dhaka na extension. Ngo me waragi tiku ngo dokta ti Right. na nguna endola kina na lot ni runundolu rosongabuluka tolu. Ya nanguna ndola kina ndola talanga kina rosondolu ka rosongabuluka pa. Meron ni proses kina runundolu rosongabuluka tolu. Ngai no nunggu case namba chico na onan rau tolu songabuluka lima. Oh, yun, bumibili na katoka, beta ko ira, eh? Iyo. Iyo ya ke pakai duru mai na. Me duru taka mai na embassy eh. Right. Ngo e very eu satur na risk. Wow. Bele tolo yang gai tuku na biau. Simi. Either you will have it or no. Bele te yura talanga na plata kana change of status e lele bro tunggu Amerika. Kemuni na li Cuba tatal ngai ka. Ena sianga ni lakoya upana nunggu namba. Kono 635. Iyo. Bete asa out tani mai wana embassy mai bete ambale tikenda na nguni Pasifika eh. Right. Ko alau te weekend e vida chinika vida na zen ronondolus na undol. Oceania, eh? Iya, Oceania. Right. Oceania, right. Iya. Eu sama iwili wana USCIS Oh, non tamani kiumbala butu isana mo. na kiumbala betu santo ko So that's a maramanita. big risk, eh? It's a big risk. Eu ngai bonita kana na itukutungo veni tu na ambla ni satu kune bia oni tu lo ni tu etoni. Au ngai tuku ker bia etoni me kuni tuku no veni tu na ambla te na bakasa mena beti bibala. Kelanga au kemini na marama ka kene me Iya. set. Kaya midotan juga ni E mamiti. dota ni tu. Iya, di nasa. Iyo. Iyo. But from my side eu sa daka tunga na ka sa ungeti au chiki na nakalu. Kasa ya wala tunga mai biau. Eu toso tunga na bakambota ke na daka. Samani toso chuko na ngai ngai. Toso chuko na ngai ngai. Expire na ka todo ko. Sembara chuko ni expire na extension. Sa kere eto ni. Ker na ngunungo. Mero sa mbimbi mai orono mu vitinani. Mero sa mbimbi mi masyalike. Wow. Sanggar roda kabandone decision. Oti oti ngana nona kalasi me baka me ia 11 Hmm. me oti me kana ia 11 me sa me ia 12 ke vinaka ni tembo atatu nga Amerika ika Hmm. rongai buka morau na bulo bulo okosita Hmm. a bulo chula i sember na bulo okosita me tiku butali ke na new school ia ike Right. na robuka marau sambiu maya sini tuku na mayo ni tuna me sini resign mai nanu mo kwenta ka otia sangai me kito mai ngai babata Hmm. na proses me rawa se secure tsungabi ko na World Bank post ya Iya, Roni may tok man nga kia, taka to kay kia, taka eh? taka to ke Right. beti ni se ngai oti na COVID Yeah. rani work remotely yo Yes. biau eu sin rani work remotely beti na nungu ya sana eu technical Right. eu ndono mutsiko na file Yes. maniado na decision ya samai berembera kede na proses. May berembera na nito change of status.
Sa boleh ka talit sa may expire o yaw. Sa boleh ka ni may expire na non raw. Iyo, na nito pe pasachi ko ro iloma. May expire ke sartunga o kito. Sangay pa chingolo ya very soon. And andona nondo to result na la kumay. Andona update. Onggay kinadala Dr. T. Simberea sa Oi, na loma ni runundol lima na undol nandola ya. Hmm. E chasta kabikito nito eto ni na nito change of status, Hmm. na nito extension, Hmm. kena daka na nito work permit, kena social security. Asa awili kede ba na runo 5,000. 5,000. Anjir. Gaya nga mena no nito social ni ro social security ya. Na vulo February na bakingo. Eu sa daka ba na Tesla Energy. Anjir. Usalande sa resign may ka, Yeah. usalande may mana Tesla Energy. Satu kona turanga libu seranga ko Amerika Elon Musk, Gor. Elon Musk. Oh, Santin. O may daka chukungo panano nakani renewable energy na solar. Kan tua. Iyo. Amay ndabi chukui ka sa yada nangona saranga kito daka chukum may napa. Ito daka chukum may napa sa yada may nanggiri. Yeah. Ni saba congratulation te kiau chuku mayo nito berta ka manengir mi kito sali interview Right. i SFO Santin. yo ana bubala kita satu ke sa expire sa may oti na kauko ni B1 B2 Itu sa sabit lili tokabat. sa toko to nga kito sa sasanga to nga na masu sa ngay to nga ah sa may resign talaga nito na balit sa balabo no metiko sa sinroni. Iyo. Kaya kaya na lesu, na bata runi bata na taloko na nito Application. application sa Chikurilo. Yan na sa. Antin. Toso na bingarabi, au ngay tsungali daka manikituli interview. Sa ayato may na interview ngay ngandre bitali may na Hmm. non raw medical Ito ngandre police clearance. siya nga. Ayun, na Yeah. police clearance raw may mga siya la ron yung giritak nga eh. Right. Siya ron nita ka mga ando na toki, lita ka ba may. Baka kito da ka, kito ungir nga bando na toki. Yeah. Koto nga ko na nito ID, lita ka may printout, to sumay. Tak. Ko nga na medical, kito nga may dala ko rumay ke, meron ni, na idula ke de ko nga rebi may ba na immigration may kito la ko rumah. Aya o liu, se ke o dola lima na idula. O nito nana nga idola vitu. Antin. O ngone nga idola dola tala nga vitu na idula. Berarti meron ni kito rawat kinana nito medical report eh. Right. Nangona kitong gali interview kina. Sangka itu kena ngamole kunilenga. No mundo orang gengan rebe may Hmm. nonro medical report oro na vitinani. Antin. Sangka ikaw tunga na ba roli medical oraw na singa lutu lebu. Hmm. Tata ka nga ya. Kitong na baka rombuka. Okay. Kitong na baka rombuka ya. Kitong idurungan ni kitong matay saranga maramanita. Isa. Kitong bimbiyo na lima kitong usapan ko ito masu na baka tau saranga yan tayo na nondo to tiko nondo to baka nondo to ibola en raw yan tayo o ya utong nga biraw Amin. kitong ngay sa kalunga eh iya
Kita gay juga ni asa ke sa bakang boti juga. Na change of status ngo na raw. Ah. Toso nang gay kadi baki gitu sa lain ni ra lain tal tunga bango irna ISIS. O irna duru merli appointment na. Lelem. Tubo tu bango ir. Ketu sa bangal taki ndona katumbe me ketu sa duru. Kitongga sarna tambah ruah idake. Tambah ruah baka torongin na de kito ndina cek ta kaya security check tale. Mani saya to mainan itu kome interview ti kito. Nito immigration officer. Dagiti ti na nakalibong kay bande ti kiyaw si Bertsurangaya. Hmm. Kito ti ko natambah ruah. Ngay tu ko no ka kemdo kinto nalako na tambah tur. Au sa baka binibinakat sa ngaya. Iya. Wala tau sa bakila ni sa tolu ba kalau sa confirm na kango. Sa tukuna sarai kia tambo tolu ngo sa fulfill teki. No to green card ni ko. Ketongai tolungan na section. Se tolu na pat ni interview kito interview ki. Matai toreng kete kito na ede kito hindi na ede kito kede na Hmm. da mo ka no mu date of birth ngo kasaranga. Kena karua tarong may kito iko aduruma Amerika nangau na daba. Iyo. O chingaya sa toreng saramay kon kani criminal act Hmm. me kito tukuni kete ngau kito na iyo sisenga. Kona matay nga kito ndui watoreng yandundua. Hmm. Watoreng yandundua o di na adamu ya o iliu biao blatu no main applicant muri Yes. bini tu nananga muri sarabi bini rongo ni aleo. Yes. Sangka kito labili nga kede ke kito bakandinin dia ta ka indona dala willing nga mayo kwa me kito tunchi ko ni yes or no. Kena katolu sa ngai tal me biao na se ebi na bono ay udakadakina. Iyo may bay. O American do nakango ko sa re de ngamo ko be confirm ta nga ko. Ko sa Nasa hero bela bi screen. ura ilju. Right. Sa ko bela screen no mo Tachi ko ramay information. ba screen. Bete ringa bango re ko ba na screen. Ah. Ah. Ang iya tala mo ko it's been a long way for you. Long way for you. You've been come along around the world. Wow. E de manda sa relire eu siang mandanga ni tu kuno bika ni chuko mai Korea chuko mai China chuko mai Japani. E va mai ana no naka. No na respond bio. Yo. Yo sembera ni lian lande mo ko nakatulu ni pata meli torong na puno. O dakadakina. Satu kuno ko bikito. Today I will grant your green card. Ngay torenge mo rin ako na Sebenarnya nang dakadakin. ditaruh yang natar. Sember ni o tinatar. Ah. Hmm. Au sangarede ke na favor ni kalau na ke baka o dakadaka. Indo na kambibingo mo tamatan do dakadaka. Mo ektak ke na principal ni dakadaka. Belata ni kuanga hindi na tsinga na bos ni kalau. Tamatan do dakadaka siyang nakamando akin ay. Orang bakal dua. Iya, ore sarin tuku ni mo dakadaka bako mo sa dakadaka tunga oray. Mo dakadaka may nabul ni alumundi na mo baka hindi na tak. Belata nang gabi toko ni kaya nakaluwi. Ya rasa. Iyo. Toto ka bakawuts. Ah. Ni sember ni kuang nga nakaruangan ni pat. Satu ko ni Bikito ya. Today I will grant your green card. Even though iya mo ka even though sember chiku may na nomun raw gobi raw na rona bitinani. Na nomun raw medical report ay sember chiku nga, dokta ti. Na Rizal ay sember.
Gai tu na ko na numro medical bro ya to nga main ro baku to tolo mai biau. Hmm. Heeh. Endo na kale bu viva kurumbu itaki. Ngai ke to sarava na mataka ni singaya. Bet Hmm. ni se votu na interview sa grant taki na green card. In other word, sa expire tu kito se grant taki nga. Yes. Iyo, eu ba esa runyo tuku nendai ke kai sasanga mai na tamate Amerika. Amerika warini vanua rarau, eh? Tien. Iyo. Tien E sa. vanua toka ni mo dhaka mo bakambote tiko ni ndona kalau ko e rawate na kake vengi. Tien sa. Na. Tien todo ako. Ke tongai tarongi mayana nung kubuno ni dhaka. Hmm. Sandren de tungama o immigration officer. Hmm. Kaya sa iya sarang mo kaya. Thank you, Mr. Bituanga family. Welcome to America. Wow. Baka nga na dhaba ni eu sabosota na nunggu lulu. Yes. Sa ndodong nga may nalingi ni tunana sa mukote may na tarama na lingangu. Sa Yes. rin ni rongon ni aliaw ni sa duba. Sa tarik ito na na kambimbi bete ni o baka na numales tale Yes. na nguni sa labi bako titigo may nakalu. Baleta so na numatiko ni rawa-rawa. Tien. Bate taura ng bulan ni Bosota. Sota. So nangaw na sa kwasen takirto na nito etoni. Isa. Baleta ni saya wala tiko na elong ni sa wala ka tiko ni expire. Right. Nikito sa may taratu na permanent residence ni Amerika. Au sa baka binibinakatsunga wana kalong baleta ni okoya rawate. Rawa bikenda na ngunibiti. Bikenda na ngunibiti matanga enda chikungo Amerika. Baleta na kalebu sa len opportunity ko tukuniti kongo. Kembali kalau sa baka tarara ko mo sa may tiko ike Hmm. rawa na numu pepa. Tien. Au be ba mboli kenda na ngunibiti. Tien sa. Engo sember nga ir nanggay may na green card eh. Bete ke baka sa rawa bikito na rawa kede. Tien. Inatamatanga me na baka tundo nute kwa Tien. men na rede tiko na febe ni kelo kina mbul ni tamatan dudu. Mau si Kise. bini sa expired tu na nung do pepe lo mea, eh? Oko sivi ni sa expired tu na pepe iloma Iya. ya. Na kambimbi ureda ni na system ni burbura sa expire. Iya. O yung ureda pa kaya lo na system ni kelo e daka tuika. Eh. Di na di ususungi ma endo na lubi ni ali. Warni bakan tuan ni alo lelai me solibe ando na alo me baka alo lelai te ke asar nga baka me motivate ke utali. So. Nambul ni sasanga. Kilachung goro na natal no tiko to karuan ni tenge me sawani. Ke baka Eh. warrongo tiko ndo na nga na may nreba taki au abo gitu ni may tenda taki tu na lori. Eh. Bana energy. Eh. Kerondo bio se baka lebo. Ya na buni nunggu me kere kemudian mo wasia na nunggu tuku. Balata o kila ni tu na nunggu toka ni ratungo. Iya sar. So ravingoma na non ra green card no tu ye irsa ralesu talibiti. Iya sar. Sianga na rawa ni ko e daka ni Untuk ko memiliki. chikike. Iya sar na. We kemudian na baka rongo tiko mai kemudian nunggu toka ni. Rawa ni ko daka na muntikike. Balate lebu ra advice tiki yau. Ba tatar nge so rat kuna biau. Mule su tali. Mule su tali nge warai warai ni unding dingi kya. Bango sambu tukarana bonongo. Dapat tali na puna nunggu lius tali. Sa kadi ba kaya sa bakan dete kime au sana le ni bonongo.
Andiena. Apiar ni bonongo. Yo maniado maramanita. Maniado edo pamengo. Na bula sauti kito dingo makina. Nito. Kito Eh, kede. Edo eh, may liu na nongo. Edo ranga mananongo doon matawitang ida kilebo kito. Ngay edo may muri na non raw. Yung ngay edo tsiko may muri sali update taking na system. Yo kiro sa kata tunde sira. Yo sali kata kasar cukup Elon Musk o Tesla Energy. Ah, Andiena. Isa. sama irega na Kode manda tan ratu bagi may mata tanra. may nanomundo titi tu nga ya may naisong overto may nabuso numutunga may nakoro sa may tusar tunggo na buno le buru-buru Amerika kau sa may taka tu na turanga andaran ka turanga rong turanga baila tundo buru-buru Iya. na kalau warin to na kwan rewa E warin dona ka dokter di. Baleta obi ba unge tingo o nunggu kerua netenge ko e muria nanguni salaya. Ndota ni na bono muria yao. Meron ni biba unge ti tiku ngaber na nunggu itoka ni aratigongo. ya nasar Ndota le na sa ndini rong-rong ndota ni mayo Trump ndona ngauna. hmm Yo ndare tal ni mada sa sambe di pasta ko na Dignity Act. okay. We kenda nga na ngoni biti se kenda na immigrant. Enda tunggo sa expire tu no nonda tiko. Right. Kembali sa tandola talea ando na katumba. We yau na nongurai na asalem ko sa konda apply tagi tu kembali sana pa sana sianga ya. Mesa nda sasanga takaya ni na Dignity Act ya. Dignity Act Iyo. totok right Bala tau research takatsuko na Dignity Act. Kaya baka o kenda na tikongo. hmm Enda be tikun din sanda nigita kay ke. Inda sasang. Da sasang atak. Hmm. Bete ndotal na katum betandol. Ngay no na nakalaw na kena karuan ni dabukalau. Nonda nga namatay ni dabukalau. Tena sarangan dole bina ngauna enda sale lomalenga taka chuna kai sindol mda lomalenga taka Sindu don mental you do makalala. our part he will do his part Iu dulu. Bete na ilabo. Viau nunguray na ilabo itu. Ebisi nga. Na lebu ni bilin niyo da katunggo vi arto na nandoto. Embera nga arto ng bulilabo. sakamu lore ni takarawangwe Ori nakaram, bete na bunin niyo sa bilin na niyo. iya Sangkay na rauna, sangkay na tolona, sangkay na wakana. Ni na niyo ay ang akedi. dia nasar Ora ne kenang bale-bale, eh? iya dia kalau toka to the tree of life na Tree of nani life. sa ken bal bal berto na we kanta itu ki er barong chukungo liwir sa sen chukunon repepa there's an opportunity for them Iyo. There's Right. an opportunity for them. Eh, O babi ni binaka dokta ti, kakedengo ngai reda leus talangana nunggu tiki-tiki bue. amen Iyo. Ususungi main dona bubale, may ali na tamago ngai susungi ngai may tiko e rabiti yao, indona ta, indona tina kau asara. Sembula tinggo na marama tinango, marama ni lebu kay ngau, may ngau. Sembula tinggo, ah, kito baka binibinak ka baka lebu na turanga. Ni solvi kito indo na linga kau may tumberi kito. Hindi na may timbiti kito na tamay kito. Kito siya nga, ne ko ay tunga sa anggarabi kito tunga. Sesuai man tang kanto nang una mo o bakang bula man tuwa o klan ni nabarong ti kumay ka narong talangan ng dorbital nonggo me narong adan na dumomuni na tiga ng nonggo turang nita. Inaka, oh, baka binibinakat sa kubi na, eh? Na rin na lore ni Marama. Yes. Lore ni Marama na leo ni lebu kay ngau, may ngau. Nabuki ni no na bisusu, o tor na ngonong ko na, samay ato patungo na rabonwa dedere. Ora ni datatan ratunga, au tan ratunga ando na ngauna. Nabuki ni no mundo bisusu.
na bukun ni linga kokoa ke to susungi ki na lebitu na lubemu. Ore ni rau rau na ngai ngai lebu na ulni banua lebu na benga kilo au kila ni yada na ngauna o ndo silimitu na kai me rau ni bolitaki me rau e na mbula e na waimanu. Ndo na marama bulangi e kila kere tu na be buno endo tu ya na kai na tol ni waimanu ya mai na koro. Ya to sare kobot, ya to sare na buso. Ngo endo na marama ndine ni me baka waite na lamu ni bubale baka mbati. Yo baka male male kati ko nungu mara nungu lei ni na kau kau ni no na besusu. Kito karavi tu ngai besinga. Yo na karavi a me bango na ni samai tu na buno le bungo Amerika. Ondo baka sama takatarta. Endo na ngauna. Endo na ngauna na ngai buka takamay na maliolala na maramatinango. Me mere na bunongo. Yo Terasa. ya baka embole embole le butingo ben. Dini kito singe me tekabu. Isa. Singe me tekabu tiko ng bula sa raw na pepa. Sa raw na kakito may sanga. Narao. Iyo, doon na nguna leka-leka. Ngango, na bukata may na maramatina guna mailiola memerede. Na wano sa may vila beti na kalu maramanita. Totoka na wano sa ambiti kenta tiga na turang. Iyo, ndo nga naka mendak kuha nga ni ngule tabe bikenta na nunggu itoka ni bikenta na bakarongo. Tuo o irna linga kaukaua era toko na tuna no mumbula ko ya me ko bagando ni ndangule dabe bagambimbi irna ndo itumbu bagambimbi irna no ndanau se irna da susungin beka irna mbunda se iku susum beka baka lubiniali enduango e posa tiko eningo susu baka lubiniali ore bagando ni yato ika balete tiko na tamamu baka yalo se ko na ngone turango Jesu Kristo ke baka nga iko koista kandonu tiko na numumbula iko baka nananu ndonu tiko ngona bono ayau sama ya dhaba aurni kila ndo talimbeka na sei buru-buru talingo nambe di tos tali satu ngona bono lebu ndo ime bono lebu ndo buru-buru Amerika iyo baka binibinaka cukup na turanga na nona bisusu na nona bisusu na maramatinango ke baka rorongo tiko maina malaka baka lebsar na bisusu malaka baka lebsar na ndaw bosota malaka baka lebu na bosa kena bika kede ikondo baka sala tigiya nga bi ko na kalungata tiko kalungata na numumbula enda nge masota yani sarao tiko na peapa sa tostal tsungango Amerika au kila ni kuna maro taitiko ngone it's a wonderful and joyful mo rongo de tiko na nungu bosa se rongo dia tiko mai tali tiko na ngalo singenda meruni baka boto-boto ia biar na nunggu itokani so baka rongo tiko so sarau tiko na nandra apa tiko ngo Amerika sasanga tiko nanguni sala da merau sare nandra apa ya na bunu nunggu mai kere maramane tatiko mendua na nunggu nero itabi bata na ngalo endai maybe buke bira baka yalo nga tikira talenga ni warini daba ni nondambula na bono enda yado iya arai tiko talendo na bonua eronindo labe tal na kalu pinaka Ai, sa totok, totok. Pinaka makaliw. Turangan na itana no mo biwase. Eliya sarang ala kanda bulida. Nano mo tuko na mayan, nano mo do bakatatar. Ang gondo na kain do ndendre weekend na ituki. Ni do tumbo ta kamay. Ang do bakasam ta kanda tumbo ta kamay do tukuni. Mendo na ngwan do taro. Endo na ngwan do taro ngori. Beba kay mendo do taro binatar. Nakasar nga o takam. Taro abok. Taro bakasala.
Aya saranga ndo nakao bia vakandetaka vikenda na varongo tiko meni kua ni ndo naka sianga ni matata vike muni ni taro me vakana ka tuku nongo turanga nita o ko ngai ba saranga na bali bola bola ni United States USCIS Iyo. na to bali ni bola bola liu na tambana ni duru banua sa kami na kana bakta taro ike tarongo na mitoka ni go tarongo go iya e bina kami na ngwali saranga na kena bali bola bola bali torto saranga na kena Mm. tambanan din ang do saranga na kaulida baka libo na nomuni biose ni ko na nomuni ngwali saranga o taro baka sala talanga iya o ngwali saranga na kena Iyo. wakatu baleta na iyo na senga chikume virtu Iyo. Beleta lebu era lebu ra rongo tal no nga mai. Iko taro ni biko ako baka sala taki ko mai. Era ori torro chuko na da panandina na itini tini ni bika era rongo da mai. E uranga abi au vinaka da mo taro. tela sara Na taro indo na era ke Amerika era understand ta ke era understand ta kana no mu na English ko mbitani. iya Iyo iko mo kunile kata kaya. Hmm. Yau baka Italia ngani. English may bunun ro mo Na English may batini way mo na engay. Engay kutkundo ati ko nanraki may engay ninini ti ko na tebningus ya sa kan do bulasan. Totoo kasarangan. Di na todo ko da ka kuni rere do tanga na kau tareu bali bu turang leta na no miti ko bakararabi. Ay tareu saranga bakalibu. Balete ni oroni kaya turang leta biu matanga. Endo lebu na wiki kito rodo mitu wiketo. Au vingoma saranga au kila na rendre do lako do rum. Sega ni kararo na tiko bararabi. Do talanga no mo basi ni basal. We rabakarong tiko mini ko er tiko bararabi tiko. Bina kana weekend na chuko Amerika na chuko barrabi. Lebo na ngaw na enda may tiko bakararabi enda may nakabatale so naka warani tiki may nino mu tubu-tuba. Kondo baka buni tumbe kaya na numu samai tomba kay so na itobo mo rania ya tani mai wana turanga siya na marama o amay dingomi ko Amerika. Mbaleta sombe kana numu OB si sombe kana numu OG andro buli woti watambeka sa may rongo tanan robas iyon duana ka ubi nakata mo bagandata na ekabendai nio sa may lomani nanduna bubale tobole mo toka ka imo kuha ni may rabi toka ka meron ni araya na sonanguna mo sa rabi toka ka meron no musiende moro no siang iko mo na rabi toka ka bakalaylay mo sa sangataka na daba na karua ni no mudabu kalawa me kuha ni mo kuha ni o sa rabi tunga bleta na bubale ay tiku talangana no na onga na bubale ay tiku talangana no na bi mataka na daba rotu tuba na bakabiwatin o yaw nangono sa may tiko kina bakararabi nangona sa sikio takina o siya ni kilabakan doon nungu ratu ni sa sikio tu na bale. Au ingay au siya nga nilita tau binungu ratu. Au litu ko na nga binungu ratu. Ratu, ngo endo nang ingay bo. O wari mi tataw e ngwaniti nga ni balengo. Ya na nungu au ngay nga uli baritaka. Ve nungu ratu ya au tuku na bikwa. Ratu e au siya nga ni me balata ndo na bibu kele bunro sa may dakaba. Nakanga au sana dakaba. Au sana mbimbiu. Balata ro na biutina ni ro nang mai. Yau na siya nga bangando ni ngule da biko. Bleta na nongu tika tika bua mai tiko kina. Ke asianga na balengo ya usianga ni mai tika burao. Hmm. Yo indona ka lebu ndono menda na numa tiko na mai na ngai mai nda mai tiko bakararabi. Da ndo na numa ndo mai tika tika bu Amerika. Amen. Amen. Bleta ke baka usa ngai mai usa mai rongo talan noa
mo may rongo ta leso na bosa may tumba ya saranga na bonwa ando lenga kina na kibiti Tena sa. beleta nanon randuindu me kuni may bakanduindi tigi ko pana bonwa iko may tiko kina iko may mendanda ando tiko nga baka me kena bosa bosa me ka balang na neutral mo neutral tinga beta na nonra o iko ngai ronga mo iko may bangarambula kaya nanungu baka salambe ngabira kerni ratunga. Ratunga o tia rasa sangat tagira mentua nan ramali. Keba kaya rasangan reba mersamai pangkarambule na bonongo Amerika. Amen. Beleta na vidingo misioni rawa na vidingo mindona kandrende beleta ke bambimbi niru vidingo mitiko ro na viwatini ndo asianga ni vikilai. Ndo asianga mbeka ni vi. Ngame siama nanito sa siama tunan ra ngame siama nanito vikilai. Nunggu sangai may baka reita kiau eo may bi. Sangai tekebui kana. Yo nabubala may petulumaya. Ya daba tiko maingo kita usi sianga tinga bakando ni muliraba. Kita undo utale batiko. Ya baka rongo tiko may nunggu ratu siala may na ko na turanga may nambunraw. Vina ka baka lebratu. Nang may linggo may tundo na ngauna. Nang may linggo misa tiga saranggo na nambula rosang kami na bitinan keto sa may tiga yo keto na siyang ninrawakan tua ningole de bikim raw. Bingay na marama ni kambara. Ngay ma kila ni lebo na ngauna. Lebo na ngauna keto sando tagtati rondong girmay. Era sawil itu nga baka tamanggo tinanggo. Ah. Mleta nukila no ngo sando tani na banu ngo Amerika. Sawarin no biti sawarin no masela. Se o di tale ngo ndo na banu lebu iya. Na kake rintangan rebetu na tamate tuike. Sangai bonga na nonda bilda nonda tarada kitu na nonda biokani. Me tiko nga bete na nonda itobo. Nonda ibala-bala me bakalu tiko nga. Iya ke baka sangule tabi nga nakalo. Sanandrendre talenga. Mo na inline tegi ko. Na ngay nga main na bite makibango o sa na doko tu iya. Sendo na bosa membaleti na buno ay kumitiko iya o sa na doko tu iya. Sa ngay ready raw tali baka tani. Iya na nunggu baka sala nga. Toka nga baka dua. Toka nga baka malu toka nga baka dua. Ngay bilta kay kana no mo ilabo. May ada banindo no mo bale. Sanggay ni sando nga no bale. Sanggay leway ko yan. Kanje na to. Ah. Kanje na to. Kaya wakasama taka chuka na ulutangan ni na budget na budget dapat kena hidden cost nilibon na labo ya pakai ngataki siya nga nindo tukun mi baka matana buto wabi ni binakating ko bi wame Valentine baka mulut ko mayo ko na nunggu ambita takin na post nindor na may vital no ti kung mani kereo ko kero matanga nindor wasya baka rarama na kena baka ngataki na ilab ko ni sadakap na so ni loya na kake na vale na kena limpiu na takano do medical labo kete kete juga ya kai binaka kina na durubono mani green card na cost kete kete na kai senen do na karto buntak Siya. na kete kete sambiu tu na mona libeli seba ta bonita Iyo. Sabi ko ito na mo na liba-liba. Baka na nunggu medical o yaw. Ewan kami so may kaya nunggu medical. Iyo ni usata katakatiko nunggu medical kaya uso may endonan raw 5,000. anjir Nunggu endonan raw 5. Rota chuko ni ronan raw baka tatanila ni biche. Kaya baka may na exchange rate yes Settle nan raw man nga divide by 2. patata Iyo.
Yo, ke baka toro mai ya, o tiku ngai ke, Hmm. e se so lele i tiku nga na mu daga daga taka na mu kosti Hmm. ke baka o ngai talebiti. Tēnā sāra. Bete ni ngai biti sa dabuka na mu daga daga. Tēnā sāra. O tiku ngai ke se rono suma, e kitu ni kito na so ni loya. Sa wili ke deki na ni tu extension, Oh. wili ke na ni tu change of status, wili ke na ni tu work permit pata na social security. Kede asa wili kede lo mapana 5,000 ya. Oh, se totokan jen. Iyo. Totok. Eh, Sa dea. wili kede mana 5,000 ya. Veirna we kanda era tingoi i Santa Rosa se California. Hmm. E ndona loya vina kandundua. E urunika ni vina kandundua blata. Oko e kawai te ki au tinga mai na bingauna. E Hmm. follow up te ki au tinga mai. Kembali ke sore bina kata mena nana kontek merang ke bitar tarangan Gai bikin. bitar tar nga mai. Ya. Non ro kontek eh. Sa. Beti sa weekend na siangani green card. Ndona dignity ek sa ando alango. O Right. kero vital no ti kuna singa ba rombuka. Tuno ko e simi ke kai ko kilani irna we kamura tungo. Ndona ek sa kango e uruni bibu ke kina. Ah. Baleta ya nduanga na singa ni bilini usa mo kuna Kan dua. Kan na dia so na ni sa. loya. Kan dia na todo. Ko eh, ubna Iyo. bak samtak. Namu tukun tok mena bili ni we. Na bili ni wango e ware bili ni usar mo ni lele uto. Eh? Tau sara ba barata itu. Bahkan dua, eh? Kembali Iya. balik, warai talen na lomo lomo rua ke sa chiko na lomo mo rakaba na mo green card, se mo rakaba na mo pepa, ke bakaba na nga overstay tiko. Ka kuha ni alo leilai. Eh, Aku sa ni lelai. at kung to mengo turangan ita, there is the Dignity Act sa baka di takamay na turangan president in Amerika. Iya. Ndona ka lebuna nga na yenda sa na Facebook sa chiko na network na mo na liba. Rauninda research taranga kina bananon rato website. Hmm. Menta pa wili ka tu na kali bendola batungo Amerika. Di nasaranda. Dini batar masama ina non rato to sama ya da may nangonongo. Bakarto sa suletal tundo na lolo malebu weekend. Right. Ah. Di nasar. Dona lolo malebu weekend. Euron di ba madala taka ni ba rara ba balekele kana. Bata ngandre ba ngame ba madala sarangan alo e bira. Hmm. Merekila ni ira rao ni ira. Beta dignity eka ko eroni sa travel i viti le sumai. Oi. Sa roni travel o ko. Eh, Ah. Ia baka me immigration o ko mena baka me penalty te ki ira na immigration. Era somo benga e vitu no undul. andian. Iya, baka dadanga o baka reda to Hmm. bana non to website. Right. Ah. Andian. Ono ko Mea tongole mo nambita chuko nung page na red link ni iyo. di ekte menta wilika da vital no takayan eh? Berarti mea da bananga non ra Taraki na non green card. And that's the way to go ahead until they have their green card. Oi. Ah, Ito ya. Kaya nung ini totoo na ka nito ko na maya, may balatan na ilabo. Dara ka bibibi ka, di menta mama roisel. Sebada. mama rusende. Sema ni baka ba kinakarwa Dr. T. O year na loya. Ira kilo to ira. Iksun ni somo todo ko. Hmm. Baba ke baka ikusa barita ki ko yani. Hmm. O ira ke baba ke baka ikusa kota chuga no mu cheke. Enta sa ba cheke ke di Amerika. Iya. Ah. Eh, iya, sarkilai ro ko na cek sa tunggu mata na aronik. Sianga. Oi koroni tukun ebira, eu ker mu somo baka bet na kau da kap. Au tukun sarapan tundon bika au senge mete kabu. Au rono soliben dono ngono mu ngai tuno ka okay. Partial payment taka.
Eu sosomi bakaba na limu na undolu ya. Oh, angkay mama sarngor. E mama sarai dakati. Oh. O ira understand take. Kambimbinga menta sota baka sota na bitala no na baka mata sa Iya, raw sarangan ni otak ka na kena bitala no. Toto ka iyo. baka uci. Baleto kemuni ni saat itu di ke ya orang anu gumaire na kay Amerika. Ira tamata raw raw biau. May bir na kay New Zealand, bir na kay Australia. Ira kay Amerika endo tani. Yeah. Oro na ruango, oro na Australia, New Zealand. Bakaro redikenda tiko baka racist tiko yo. Baka racist. Hmm. Eu nunggu rai Yan na sara. baleta ni ngona ngau tuku na ini kina ira tingo mo ira. No ngono baka tataruki na era si era buki era tukuna saranga mo ka. O ira na daba meu da kapa. Itu ko taru cukup minggu tulian boleh bina kanita boleh bina kanita cungkori talangami wala katakan bikim do balata ni nono muni tala no cukup minggu ni tu kuneti ko ni sa expire expire Iyo, na no mundo B1 B2 so you in between may na no mundo B1 B2 kena extension may do ni rama na no mundo green card iyo. may mamadal tak cungko taru cukup minggu maramanita ngo bakata boy sa expire tu no no visa gai through no no green card. Kongori, o loya baka madala mai biau. Iyo bat na nonra na me bala tako loya na nonra kisi. Right. Na sini adobe na limu na undolo. Right. Ir nan dota ni tali, en dota no yau. Right. Kila o yau ni se velitiko, lo mga ni veliti adaka na nungu extend ngele expired ko sa chuko na Common system, lo mani system. Right. So you're already there. Okay, Iyo, na sa nitaro na taronga no so mambia ka be maramani tango na sa nabina ka nga may libang karando no attorney which I think kono no attorney go is a good one. right. Bala to kilatal chunga toranga nita ni lebu chunga attorney go era elebu sar toranga nila bro sigta kabindo na kae. Sini ka mendo ka. Yeah. So this one here sounds very different to me. And the Iyo. ka we take in dina. Kaya nakaruo merakilati ko na nonto to nabio kanya rasya mati ko mai. Ayo na mera research bale po na nonto to website. Baleta na lawa bibisaw. Ayo nunggu reda may nalaw ni ang bagsaw at sibata nalaw ni So may so. na mati bisaw. Wow. Bibisaw tiko. Baleta irna da kalaw era da kalaw tinga Amerika Baba Dobi mimpi na na immigration law ko sa angay chikungo. kanjena todo. Ah, Kanjena todo. Wewe siya nga patutulungan ita na nung bila ka kiti ko libre do tarunyo ti kumayera libre kararere tu. Ratu ko na tok tati libre tu nga nung bila ka ya ki o singilere. Balete ni libre na kararonga ka libre ronga da kwara may song chuko na boda. Bate ni ndindu na kisye. They are case by case basis. O via ondo may batarong talaga na boda. Ardo tarong niya, where were you? Natapos na kama. O tiyaw, so mga batang doon nataro, sa harto ko na may welcome home. So, lakyan ng bimbiton doon nga, tapos nga batang doon. Siya bata panita. Nita na kaya bimbito ndo nga mendo pasukan doon. Puniboro con laso. Kuniboro kunilaso. Blata, once you have your green card, you can go out, in and out. Mukuha ni Sibia na on na bula. Blata libo era enduindu ina non ra ni torong mi bango. Raso maya ningali torong talamay. Tarwat singa aranduindu itali. Kaya saranga era immigration na office ay rando ujat saranga ika. Ayaw, saba kasama tatu. Lebungan ko na nung libyo sa arunin gana korle sumay. Gana korle sumay. Iyo. Dirasal. Belati sinindo iko na kwa nga ini tayo ron yung rupa kamatala. Iya. Pati ukir-kir nga, ir mera research pa lebunan ra website. Right. Doon na yun na. Kaya mo tanga Nakakire tu ika.
Bikin ni na barang cuma main sarungan sarangan na katukuno ko turang nita na baka dindike dali bulan taro mama roisente bata na bika kelengo na listare nga bena kantor bital na takatiku ni sabili ni utiko marro to keso. Iya. Set. Meravili ni juga marra juga som balata ni na na katodo ko e labo nga Amerika. Ya sar. Ke baka ikusangangan reti ko mo sa atu bakan do Amerika so sangan do na ka Amerika. O kaya na na tarawa may na sende mo virta kaya ni. Ia Set. era tamata ora na buku ni era nga kilato ira niko imigran niko sa may expa kuna umanduata kaya. Bete nanguna nga iku manduata ki iko kina na warin rani tandola biku na katumba. Andi na saranga. Iku matandola ya ni meron ako ya meron ya kapa na nona statement membaletiko. Baka bimbi na etoni immigration etoni. Bete na non rabi tibi ako ya. Yes. Ah. Ya nasar. Er sapo sene ala lakina. Er Personal. uli de tu na bid sang bul nembak merawat no kurui. Iyo. That's their job. Let them do their job. Let them do it. Wata ki kona immigration immigration officer ko chikungo consultant ko chikungo i Santa Rosa. Wiki muni na bioka ni kimuni tungo i Santa Rosa. Hey, $55 no no na consultant fee. Ada domingo nita elevana na tamata eu sa o ba sala kina bira. Merala ko ngay ka malida ka non ra work permit. Ir sa tara non ra work permit. Sa tara non ra SSN. May na somatali ko na so rasini ba ibo mo ngay somatali ko komeda ka pa. Oh, totoo Iyo. sarangan. Aroro sarangan ko. Balete $35. Weekend na ngoni bitinda tikungo so na vanua tiko. May na numungay ba na etoni. Etoni ngi rojira nga na kalilim. Na kanda biasa nga ke baka usa biasa nga no mo. Ke baka sa tiko ro sa biasa nga no mo work permit ka ba Saudi di ngay ka balete $35. Ah. No no Totoo consultant sarangan to fee. na leva ko ni buke. Totoo kanita. Nita ni kena ka uti uti o kila barong uti kumingo ndo na turangan ni batoa. Ah, ko uti uti na mada sao chike o se taka tume na east base angirian. Tu karibe o tonga ko amun raw. Angirian sa waka binibina ka to mo ko ni sa tamba ka chuko mayo ko na work permit. Ah. Iya. Sa tarano na work permit. Ah. Sa totoo ko makan dua. Rere Iya. ya kamu tuh dosen game bilang na yang pakai O kito antuan singe me blat singa na research yes. Undu baka libu na ngono undu baka hindi ka ba tu ngay ba na non ra website. Balata nakambimbi niko se ambula tiko enda may sasanga ke sangambula ke tiko ko. Kaya baka indo na we kame nangan reba tiko me na buki. Mo na tawala sar mo na buki ko en balata isi chiko na opportunity TV ko mo na buki. Kaya baka oray I will call as you are useless in terms of uh, ni warin bimbi tubi ko na weka mo itiko. Vitale ke baka durunduindi korunduindi banua. Abaka ke muni dakabatingo na no muni view sali bumbalata na bera bibu ke na bibaka sama iso. Iya na totoo. Ena le tarai ndo nambuli tamata me na tarai da ke me no nambula me na binaka kini. Iya na totoo. Nanguni sala. Elebu nanguni sala. Iyo babo nga ko nga ya maramanita. Via o babo nga ke baka enda toson donu tiko Iya na Iya, nasarangan. toson donu tiko. Sa Awari kamu itu ko ni dana may
enda may socialize chiko bleta ninda kaiviti. Tiki-tiko ni nandang bula ya, na traditional and culture, warni tukuni ni nabakasongo iyo but lebo na nga na, mo sambi tanra baka tiki-tiki bol naka, mo focus manandona kay ko sangati ko. Beti ko may bang rambula. Amen. Yeah. Merau sarna kakede. Sana Morosa na kaya nang garo no inline tagi ko talamay. yan sana. Araw ni bibu gitu nga, na soli ni asan se, soli ni koro, araw no soli ani. Ya bate na baka tau chuko na tamatan dundo. Bati kanda warni lewa, anda warni lewa ira no nra baka tu lewa Sana. Araw nga ninda tuko na nanda baka sala nga bira Kambim bisara. Bleta na baka tule umbita yaw. Na araw ni buke talendo na tamata. Berta baka tule umbita yaw. O sanga na lubeng kung may form 6 raw may have a diploma in high school, me tararo sember ni me kuni ronge mai sa beto ko na may tambe tanya. Yan sana. Me bakraroteng nga ko na pathway. It takes a lot of sacrifice on both sides, eh? Both sides. Vi kemuni no muni may struggle to bala like or rotak mo sa sando may masyala, eh? Iyo. Totok. Very tama ni boleh-boleh beto ni tuna kailangan na marama. Sinibetara ko na risk. Kena karua na kero undambe mau betu kun sarawan dono. May masal kero undambe tikun na donan raw kena walu sanga bulo ya donan raw ko donan raw na undol ni lawan ni Amerika as a technical consultant Yan. iyo kero rua. Iyo mbiu maya may sangai na buli ni lubiki raw baleta na future. Bete ke baka ke tu na sale kala kana ngona mai masiala. O ko sabo nga indone ba ki me ke orai ke runa be biti ko me le sutale e suba USB. Ngai mai nambula mai biti sanawa na warin rani mbula tiko baka rarabi na ngai Yan na sa. ele Untuk toko batanga baka me bitamanya. kito to ka batanga. Totok kasarana. E na decision na udaka ba okay. Satu boleh mande sandong. Pwede Ante. ni satu gitu ero na bisa. Kilaya ni na lako talaga Australia na rawa. Mena suruta kan na programo ni vuli. Me kito sa vuli kede. De kito daka. Ndo talaga na kay Dr. Tino kumiti ko go. Ang gumilewa na tiko na me kito ndo feed ba tiki erto ibaloto. Ante. Lesikobi irna toki ni panuanggo. O sangay na kamat ko na community service ya na tumbeke se community work i Dr. Tingo indo na ka era ninda post siko wana social media orto na warni be kila orto ni ke baka posta ka chuko na cover barrel me ka indo na ka e very carry weight na mu posta ka ke baka iko feed wir na homeless ke baka iko feed wir na besiko tu se o daka lotu tiko panandua na panua. Ya e kiriwit. Betor to iro ba kita maya. Ke baka ngai ndua sarana toki ni panua me sulia me bi kon na ibola. Me ndua tu na reference me bi rindo na toki ni panua. Ya sa Mau ko bakang ya? mo ku bakandua. Ah. Belate a part of your community Community service, service. Iyo. O bakambuta chuko tunchika o ba may baka rede tal chuko nunga bakambuta. Orto ay robia una nungo Facebook. But kuanga ni o posta ka tu na mo against ka tu na matini tu ko e viviti ko
Kaya ke Pinaka baka cukup ikut to be kami. silent, eh? Silent. Binakata mo silent. Binakata mo silent. Iya, kuni le ka not to be too vocal, but Not na kaya roni can work against you, eh? iyo. Iya. Oh, sa kami din din na vital no ni ko. Manangango relele sarandam itu ngango. Plus satu ko baka baka ruan ti ko nung kudoro mo satu karta le meneti. Rongo-rongo pinakasarangan na lewu ni babi di pinaka sala ko tumengo. Sora tarong cukup main na nomuni contact da mo tukun beira mera inbox mai gay ba kau beira. Iyo, nunggu kanga na nunggu kontak na ko nga na 707-230-0576. So 707 230 230 0576. 0576. Ya, sa Iya. sila mayaw turangan ita na nona ng pentelbo ni bikim ni natarti kumay 707-230-0576 eh. Kaya kaso tali binakata na taro matelalay binak nga muningiri nga direct wa o ko nang kay soleya ni na details si binakati na namba ni ko na no na attorney ko kata kapat ki koya ke ko na lawyer tiko talaga ngor may Santa Rosa o klani lebo na bekanda ito kiro chungo Santa Rosa sa ngol mingo turangan ita wungiti ko na ni Robital no na matang sauti ki rat selo sinitenge totoo ba ko talaga na ni Robital no ki rat selosi ni amani na numut tabu talaga mo ko ya abarong tiko ko na ni Robital no ena rono ndo lusang vulkarua rede mo de anita o de mande atan ratu na ni Robital no ki skeli tumbuna me abolata na lo na turangan gue au maruta kana nondor me vital no talanga e abale chikem ni talanga na vital no ki ratu silosi merau ni ndor me vital no ni konita sebaranga ni me da ni ndor vital no o sole talanga na ngona bikem ni ke tiko so na katal ni bewa ses na baka bini binaka na linga ni betum bere ato me bikem ni o maruta kan ni a vosa bana maramati na muni e la katal chunga mo ni tuku tuku ni ko barong tiko mai au sana sole talanga na ngona bikem ni naka Nakanita. Au be ba ya longgang kati ken tengah na tiko sampai expired chung be kana B1 B2. Siang indo na kain rendre. Kaya baka sa raw bi kito me kito sa may expire kito rawatan itu green card. Dono nga nakakanga ni bosota. O kila ni kito siang ni wawan din di talenga. Na tuki-tuki na bakasanggara ken sasanga e warni denguraw. Do talenga na ka ken dono kambimbingo na ita mo bangkarando na banua mo saba mo ngandre mo mendo na no mo work permit. Bete solia na matinto e rawa arani sulebiko. Mo baka work permit sa social security mbalata tikongo. E keriwe to koya o iko o sinika ni sa mbeada na caregiver. Endona ka orto iroba mai iko mo ba pay stub. Endo talanga na ka imbimbi neta mo ba pay stub. Mo ba pay stub mbalata ko e para rota kabiko no tuki-tuki ni mo sangano mo pepa se sangama tangano mo citizen etiko na pasende ni tax iko na musuko tiko na bi yambaki. Kaya carry weight bi ko ke baka ngandre ba ko mo me raw no mo pepa se mo nga raw no mo citizen. Endo talanga na ka e basala tangami ke na nungu immigration officer ko interview tikito. E ba binibinakaw ko ni usama isa sanga sara mo daga sara natin sa lambaleta na pay stub. Ayo siya nga ni kila. Ono no meo sa daga nga ni kegi sa ko tiko ya me baleta ni musiku me na text. Siya nga indo na ka mo da ka kaya ka kegi man nga. Wangarando na kambay ni musuka tiko numu 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 sende mo ba pay stub. Se mo ba pay stub nada ba pay slip weekend ba ka may biti. Yanga, yanga nita na uslu levundo ya nguleta o ngandra mu bakandra total ngandai. Belete na kirwait bi wana no musasanga. Baga ke bakay
sini matata chukun beka se sianga ni somiti ko na no mu text tabule mo kilia takati ko na ya sana ya baleta kekede orto yuroba kede saranga mai orto e ore na buni neta e ore tale na aplika boys baka na aplika boys me na kor e ke orai e ke orto tunga bango se bernonge ne orto sai robi ko makawa ngai orto taro chinga mai orto taro chinga mai na kasa chigora na norto system io viva ka ungit tinga weekend si bertu ko dorme daba neta malak baka liu au kilan na vika wasi endai na viva ungit vir na we kanda ratiko ngo Amerika ke baka indua ngan reva na nungo e Tony una mara usara muna wasi aikina na no contact meronyo morono rawate na nomu ibola eh ena rawa ena rawa beleta na katumba baka tarmasamo tatarambu na tosomai da mengo na lolo malibu tali sa sulio ko sana baka tau nga pa no nenda rungu nondor baka iyo no mutik nga dingin dingi au tu baka raw muna wasya ni na nunggu ya Tony sena kontak sena baka salata banga ni ngandreba baka bini bina katalanga bi neita na kenandola tu na platform go menda maybe osi na kena buketi nga na nanda bulan ng unibiti be ke mundo talanga klani baka rong tal tinga mana tinangu na maleka baka liu sa may raw na pepa sa bolak sar chingo mo buka tako sumai sa rotera na lele sanda pa mal malaka chinga bana turanga ya kenang gimi gimi nganita abi bimbole tinga klani singa tambu tiku na singa ni mataka weekend to singa tambu tiku may viti keba kaya ware nga nakalu nandre nakatuto eu sanga may rede ni kake de rao ke sau rao na kake o sanga may rede orai ke sa ruti ko nga nakalu eu sambi te talaga nunggu baka tule orai na ngarabi kalunga na Amerika bete Amerika na kake de bole tu na wana bola tambu saya tu Amerika ngonende satu serangan nanda we tol ni sala na be newspaper nda wilike sa ore tali ninda rai tale viti sa koiti ngango iyo ke bakanda binakata menda rawate na mbula torodake semberni kadibikenda yana na kalu sayang amenda linga ni bibuke warin raw neta ninda linga to doko warin raw ninda yaba to doko warin raw ninda ngusu to doko ende tiki ke ni bibuke sai ko saranga nonda lutu warin raw tali mo madi sal boy lutu mo baka dundun tegiko rai sana tunga no mo tamo ni soranga na bono nga tivia na lumamu mo baka nana no mesap sabati ko nga ngoro na wasye so naka daga ke no mumbula na kalo mo na bibuke veira meron rabakila na biba kalungata ki soliti wir na kalo yang ana ngimi mangani nunggu basala ku ngani ngule dabi na kalo ko biba kauti maike Mereka kenda kere na masu kere tiko metuki mai na pepa metuki mai na visa ndagai mai yo lebo nangona sanda mai ngule dava na masu mai dakan do nangona lebo nangona enda ngule dava na tangi endo nangona yo bi baka na numingandi ni singa tambu maleka tiko na singa ni mataka bi baka na numitinga kenda mukuni ngule dava tiko na numuturanga maleka mga liusar dokter ti na ita maleka mga liusar na numusole na numungaw na biyaw mua siya ni na beka kito sa tabi kami tamani
May rawan na PR sa ukyo pa kang bote tiko. Mm. Ya warin din din na nito citizen. Mm. Iyo. Ya nang gagayin ko sa tubo-tubo sa anggayin ko. May Mm. bolin do na pale, meron rangay may na we kanta. May bakanga na pale o may tade nguyan do na ngauna. Au Mm. sa tubo raw tal nga bir na matanggay may. Wang rapale tu bir na green card. Dola tu na pale. Rinda may tiko, may raw ng bula, o siya sanggay bangkare na pale mo ni tostar. Kaya nga na hindi mingi mga ni bakasala. May baka nga na kami sotaba sa anong umasi ko mo ni kalungati ko dotati Mm. ni kalungati ko na bubale na business talaga may nakoro sa lolo matalito ngayon nakoro. Na Sabi lolo may ni naka. na mundo now sa lolo matalito ngayon nakoro e bunni un robo. Verto ke sarna tabulengu yer ke na momo na nei yer ke na bakarong tigumay. May masela binakabakaliw. Baka nuni binakatigo ni bikim do en kabentay malakabakaliw. Sa mundo vinaka nakapakalimsar turangan ita Simeone bituanga na numusulit na numunguna en sin vinaka ni kuwa babi di vinaka mundo na au klan di mundo na vitala non ni mewaseti ko ni kuwa so nung ni levutal chunga na nene levu chuko na buturimbeka iya sama yang atung babi ni vinaka sarbale wa pakatala kila maramati na muni me pakala kau dito kuno tiko lebu nangono sa lele tiko ng boto ko sa bola kan lele mo na fijewe se malam Abola ka nila naman na Fijewis. Naka bale sar tra kan talo lam sar bale bikim do na vitamani Pinaka nita. naka mata komanda Mode. Sa totoo, katotoo ko tinabi talanoa wata ke turangan ita Simeone bituanga turangan ni muni ni unro ela tikino na ita siri na sano na ita siri vasu levu kay ngau na yan yung totoo ngau na sano lo may viti na maramotina na maramati ko ni televu na tikina wakaturanga ombao da wabi ni binaka ni sulit mo ko na nanangauna na siri binaka ni kuwa da marutaka ni rawi ko ya me may wasetu na noni talon no biba kung kitindina o dei me saka ni wude sana barro ni ko kam dindina mata sa hoti enda ngande tiko ki Australia Brisbane vera tu selosi na tenge e ni ko ndangole sala ki vei Simeone bituanga e langona ya se lele wa mo kitiko ko na boto ki nakoro e ngono ngo sa lele wa mo kitiko ko lo ni marao sa lewatal tunga ko na buru-buru ni sa kata ko ko Elon Musk en na company na Tesla. Saya undi na sa bangkar motokatiko vi Tesla anggo sa na bangkar motokango sa tako sa nga bitura nga nita men sule men do nungulur may virtual company le na Tesla. Iya. Nakabali usara men tinianga na nando bitan ni konda na rongotal madana sere totoka membale te Amerika virtual na top vibes men tinianga na nando bitala no bikim ni nataro ti kumay member letter na nona namba turang nita sambi en gore na mona liba na nona namba o nita Simone ni ingiri ni bitar tarwa bikim ni nabangara pepeti ko 707-230-0576 pakon total 707-230-0576 mina walib sara na may sema tuni ko turang sa nita Simeone may na korto to ko ni unro kena buno levu o California e Amerika. Dana ronga da madana serto to kongo na sobi kim ni na maruta kana ser goberto lo to bata vibes mena tine na nonda vitala noa. Na kubina balib sara na sema mai. Sota
Amerika nambula erika mikamira mosi mosi vyaia nyuma karaina kutoka tunakena sota imaliwai au mairaika saindibi ni vanuango ko Amerika Isilai Amerika kurui kami kamiba bisangin raki au maisotawa ena beisina Kakilai, kambini kila na kamata-mata eran murimai. Sai salunga kituni bula, ninga sota ebe inga unda. Sai ndibi inga tale ke California. Isilai Amerika. Sotawa eno beisina Veisau nindrake o mais tava na veicinha. Vena levo tovata vibes, vena levo ikimni kede la vio kanyo ni siamo tiku mai na ya kabi vena kani ko maro tak sarva levo. Ni rau ni siamo tiku na korto toka o buni ni unro we toka ma wala kata na udi wai na o wai man. Toka talangara ken romaliwa na koro wa turang sawani ke na buso. Weekend na do time taka na ngoni sala na sawani sere road and then second ngule tabrao na bono etiko kina na koro
o vunini ro ndo la kena ngone sama iti kongo ya Amerika o marutaka ni sol na ngauna ni siku ni kuwa merani kero menta be bata vetala no be o sei kero ni takatalangani na tara endo na bulan endo na tamata tamu sakayani se endo mbeka na bubale erto masulaka tiko mbeka mena endo na ngauna merto na ngwala mikin Amerika se erto sa tiko tingo Amerika erto lo mo tar takambeka liu naka ye sambio ni ngora nona nambo ni telbuni ni ngiriani bwani bitar tarwa tiko buana contact window na lawyer e tiko ngore Santa Rosa era ni bibuke soli baka sala weekend sama itu kun talanga ko ni sa biu mai endo na lawo bo ni matentu Amerika na Dignity Act sa biu mai sa baka lawo tak mena bibuke bike muni na samba tiko tende ngo Amerika ni ngan rabatiko merana no ni pepa me tiko talanga no ni work permit soli talanga no ni social security erawa na kakero me biwa sita ni ko kitoranga neta warai ni ndona ka endende ka kede enda ngan reba na buru burongo ke liu te nga ko ni ndona miliu rawa rawa kede bakantua na bika enda ngan reba usa bakan mini bina katiani bike mni kede sara marota kan di rani me bita la noa ena kabini sigin ko sambongi lebu sarta ko California sabonga wala miniti mitin kan dua ena mbongi lebu ni singa bakarawai au kla ni se kabi singa tingo me biti o leo nge uti bek ngakona baka singa lebu so bike mni so ko sal ngiandro mena moade ni uti ndora baka singa lebu totoka au salo loma sarti ani bike mni me dhaba na ngona katarava ena me tomani tali tiko na vita la noa me mbeleta na dhuru bono me Amerika na loma ni madha ko tumai te baka tiko so era makutu merme yosea la non ritala noa ni ngai sema mai ena nongko pata-pata o salo loma tu yani ni ngai baka tengo vinaka ni moade moade tuliana pinakavaleu tuliana dir baka yao maramanita na do bibu talanga bira na bibakan ni moade